pica, pica, pica. Essa aqui tá pica, pica, corrida. Pica, pica, curita, aqui não tem protocolo. Senta pra bobeira. Pica, pica, curita. Pica, 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 pica. Essa aqui tá pica, pica, corrida. Pica, pica, curita, aqui não tem protocolo. Senta pra bobeira. Pica, pica, curita. En la Dorceland 110A está tu tienda esotérica que estaba buscando, donde encontrará todo tipo de productos, velas en forma de hombre, de mujer, para hacer tu ritual de amor, de endulzamiento, todo tipo de velones de los santos, palitos esotéricos, palitos aromáticos, baños para quitar esa mala energía, para abrir los caminos, colonia, aceite, pulseras para quitar las malas energías, para quitar las contrariedades, piedras, polvos, libros, hierbas, agua florida, agua cananga, Lion más. Todo esto y mucho más lo puede conseguir aquí en su botánica El Gran Poder, una solución para cada necesidad. Ready for burn up warning, somewhere splinter. Big up bad gal in a real life nothing that. When the things hotter come like a sprinter. Hotter than lava anytime you run in winter. Let me see how you a bad, sipping when you sit up on it, get me in a that. So me say me girl, let me see how you a bad, smoking when you block it, get me in a that. You so mad girl, boy in your body. En Tiziana encontrarás tu ambientador Sonic Carpet Course. Carpet Course, dulu dengan nama. Jurzeta de Coco. Produceerd zoals eeuwen geleden werd het gemaakt in Curaçao. Jurzeta de Coco.
Wil je ook tijdens de vroegboekenweek voor een fotoshoot met 10 foto's vanaf $55,99? Dat kan in onze studio in Roosendaal of thuis verzorgen bij Beter in Beeld door Studio Randy Design. U kunt ons QR-code scannen voor een online boeking. Bel ons 06 41 90 51 68. Ik zie je zo. Shonantur, boa noite, boa noite, boa noite. Por fin, é gran dia. Chega, pica, a começar com seu nieuwe seizoen. Sigur, Shonan, sigur. Me dá mais contento mesmo, por sombra, ami, me não sabe vos não, pero ami sim, a mesmo não, sigur. Den pica, mi gente nan. Mis amores, me quero começar na llama vos nan, mais danke mes, pa tour, e bom desejo nan, com uma rainha, dia mahasi. Ai, mais danke, me ta apreciar masha, den companhia com vos nan, e dia mais danke, na cada de vos, pa vos nan, bom desejo nan. Sigur. Sim, Shonan. Ave noite, Shonan. Ave noite, costa caliente. Aham. Por sombra, nós temos invitado, que também já conheci mesmo, riba TikTok. Sigur. Casi. Eta drumi com TikTok. TikTok abira. Mas nada bisa. Sukasa. Que men é tem maneira, mas com abonamento, patente, firma na Crunchy com TikTok. Então esse aí me te quer nos tursa, tá de quem nós está papiando. A noite do Chinan, welkom. Den pica, Ana, bosantur, Nora, e cara nopo. Shona, minta pidi masha. Diz, volg pica, pa asina pica, sigi cresce. Esse é isso minta pidi. Vou compreender, Shona? A noite nós não tem nada mais e nada menos com UV, good guy, good life. Sigur. A noite, good guy que conta nos de Kiko está passando. Antes, danke, meu amor. Danke. Laga nos começar mesora bini com good guy den pica talk show. Boa noite. Conta vai. Conta. Mitei. Muito Botei bom. alas. Bossa, cultura contratempo que tem, mas zorg para me hou me mes instante, sim. Ok. Nós está que positivo. Ok. Láganos. Ja, tu rende conhecer good guy caba. Unta prome bia com good guy também de pica. A vida de 3 bia. Com good guy tem. Sim, klopt. 2 bia good guy tem com sua mama. Então, agora aqui, good guy tem começou. Bom, né, good guy. Pero, a Eu senti de casa gewoon cava, então segunda casa. Sim. E meu amor, Boa noite. Sim, good guy, sim. Pero a good guy tende a compreender que outra coisa que está passando Cuba atualmente. Voy a actual tempo acaba, então a trove
maneira hopi di nós, que tabiba aqui na Holanda, Uhum. me querer ya, hopi di nós tá nós com contratiempo. Ja. A mi queira pone, di come queira pone, e tema aqui, mi saúde, da responsabilidade de quem? Vac, come saúde, tá depender de nós mesmos. Seguro, não ruma, não exagerar com álcool, cultura Sim. é questão, né, que nós turcos conhecer DJ, essa Uhum. é nossa responsabilidade. Agora, Juvi, conta-nos te onda boa grens a chegar. Uau. E pergunta é uma pergunta bem ampla. Para mim, Right. começar com ele. Boa noite, Turende. Danke que você tem Rita seu show. Rita, danke pela oportunidade. Ik apprecieer echt pas omdat die begins af. Ja, vind ik pro mijn show na nossa papi de paricos leuk. Snap je? Nossa tres pouco tema nang interessante lanti, pero da tu rende saki como tá passa ding. Ande não tá fácil tampouco para me começar na caminho, posso tá uma me começar. Den tour e ellende aqui. Begin bij het begin, maar nee, dan bisa começar no começamento. Begin bij het begin, ah well. Vou pero good guy, vac, misa ku bonting paresimang bezig, no, misa ku ta lunas boting bezig ku assunto aqui, anto, ja, shona mayegi vai good guy su cas. Klopt. Da cerca de makana tour e bandanan. Dus misa Kiko good guy tá papiando DJ. Ata ula Paulina tá bisa. Ata mi papi good. Conta, feliz noite. No, Sim. que me laganos começar vanaf het begin. Well, para começar, ma passa de hoop ai de transtorno na mi outro caso. Anto, ora mi a logra e transtorno na mi caso tava dat tinta maken com buurenoverlast. Mi tava da biba na outro bairro, caminda mi buren nang pari buren na no babing, abing ene nang estrangeiro, posama ne Holanda da tumo op ene nang ja foto, abini Síria bimbiba, tava da ting turco kaba da biba, pero e turco aqui é casa, anto ene nang ka trek in aqui atra 3 u. Den corto tempo, den 3 anos, paso tariba su mês, 2, eiter da 8. E muita na aqui a começar correr den cas, ene na aqui tava ta bringa den cas, police Mr. Bing, veilig thuis Mr. Bini, mi vizinha den bani mi tata a verbouw ilegalmente, su huma di marijuana tava ta passa door di gang dentro mi cas, huma di hombre di Síria e bauta dentro door di mi porta di cas, hena nanta si barbecue ba balkon, lanta masha op huma spiritus ta dentro mi cas, het was erg Rita. Orma começa a reclamar o woningbouw, como tinha aia largo cinta ta drumi, pa sombra inteiro e homber su hoesten, e tava ta malu pa colmo. Anto a me expliquei, me digo de maneira, você no, buurman, a mim não pode drumi. Me tinha que trabalhar trempang, pero me não pode drumi. Dus, e hoesten que botar se misa, botar malu, me tá mesmo se sossego. E coisa que vai assim na ver, que ora mais chega o woningbouw mes avisami, dus ba perbo trabalho para motivo que não pode drumi mais. Ba hanyabu den hobby transtorno pa sombra bono pora bono po focus mas na atene ter mi palavra nang tour mi gesprek na tuma na bisami tambe komisa do na quejo ya nossa forma dossier den e situação aqui. Okay. Puntje kombe palche Rita mas panta e hede na aqui a zorg pa mi gewoon nang komisa ongegrond verklaard. Tour mi quejo nang di años. Mahayami ku asma, tinge kasi.
Mahayami com preocupação grande. Misschien clear também, den 19, 20 a 19, a começa act up comigo, sa doctor bisami com kita stress. Mi orrea tava tatasi, algo me bisa vonta aqui contou. De repente me tatahaya evenwegens problemen. Maar bij controlar a orelha, mi orelha tá bom. Depois de uma temporada, a hora tinha que buscar passar, passou uma minha orelha, é lástima, passou a hora que minha orelha tem beschadiging. Mi casco como adrenalina, depois de tanto elende como passa dentro. Ma pini que nanang aí passar. Ora mas chega aí passar de casa aqui mas começa a sentir que aqui dentro tem costa zonando. Mas que o vento tá dentro também tá sentindo maneira de avião me tá sentindo. Ok. Então o avião aí não tá aterrissar. Passou para cima não sai de casa aqui, minha orelha não tá clara. Woning bouw automatisch voor de gek aan je banen lang. Me começa a pensar dat como ita deal door die tour e problema nang como ita sintiendo aqui, como me possível vai dilante, que te costan como ita incohasi. Maar começa a sentir me echt manier speld in een hooiberg. Pas om ita sa mas kiko hasi. Tour hinder rondo di mi. Desesperar. Sim, passou tudo ainda rondo de mim tá começar a bisar me van é coisa que tem uma maneira que tá indo o pilar o caba botinco sali feche cas pero esta maneira papi hobby fácil passou bonota haia cas zomaar. Correcto. Dus mas chega a gemeente pedindo para urgência para o que me tá passando dentro. Polícia komt ter sprake, polícia não quer tomar aangifte. Maar ja, me cocina tanto coisa como me é coisa que da maneira coisa onmogelijk para mim só que era deal com ele. Mas hui fez me cas. Mas bem que era seca outro ende. É temporada formalig me vrij, mas bem que era seca je, mas que era den staat seca je, dus wel verhuis também, bem que era seca je em outro cas também. Então mas que era paga me huur trouw, hè? Ja. Nunca me tava dar wand betaler. Ja. Nunca, pero toch, da maneira turcos como que dá assim. Mas que da mesma suportada em casa bio como tinha já, como dia me sali. Pero é momento como tinha como avisa que ainda me não tinha placa para me sali. Mas pedi o embau para cambiar minha cozinha para tava basta bio. E ainda na que é bem na a klus como tem e casa cambia cozinha, cambia banho, cambia WC. Gente com asma, gente com beginnende asma. Tava coisa hoop cruel como passa dentro. Niet mais que com uma bisa gemeente, burgemeester. Maar manda carta. Ora burgemeester abai cerca woningbouw na ja saku no ta woningbouw ta bisa burgemeester no ta seca nang mabuta keho, kamina mi keho ta seca nang. Dus Pero mita ting doctor, kiko doctor abisavo. Ata outra coisa. Mas chega doctor. Maar papi com o doctor over die situação na casa, com o som tava indo bom, me tive hoop stress, denga situação aqui, me nota drumi bom, pro me tava da busca problema seca mi mês. Me tava da busca problema seca mi mês, para sombra, me tava da ter costa zona, a noite lat, me não pora pone mi mangri ba jeta kiko, de mes mi buurman tava da hus, pero tá tinha costa mais da zona. Me dico, mi freia temporada, me dico nebosano, me não saco tá de minha cabeça coisa que tá, pero tinha costa sonando de casa aqui, a doutora ainda combina me da bisanang, você escute coi, você atende coi, dá me sabe, me não atende. Well, Rita, mas vai com informação, se que mi doctor, passou, me tô indo que tu gosta preparar. Mensen, sério me da bisa bosang, preparar bosang para tu coisa que de papi com huisarts. Cerca mim, estava da tinta macan que cada vez que o bobai botar a maneira gente que não sabe que tem que fazer cubo. Eta assim da Google bisabo tomar paracetamol. Dolor cabeça. Me estava da pera even weer. Me estava da nachtmerries. Maar papi que o doctor bossano, me tá querer, me tá virando hobby malo do de situação aqui. Me não papi saborita que a situação aqui tá uma situação que acaba trigger mi saúde para sobre mi tava deal com mi saúde por tempo acaba mi tava purva de zoek rust op mi tava meditar mi tava sair com meu amigo nang mi tá tem vida pero a situação aqui cada vez que me vai doctor me visa doctor me serio ainda me papi com ele mas como se vai psicólogo
Ora ma chega psicologo, ma che da conta nang turcos come tá passando em dia. Cara bom, tá ainda turina tá que da wak ami, que tá ami tinha um problema. Bela suar me por tinha um problema como tinha drecele. Maar é zorg que ora bo chega que pedi dança, hobi biabo nota wordu tu mana sério. Dus mijn dokter tava birami back com remédio, birami back com psicólogo, birami back com explicação. Minta bij dokter, zomaar para bij dokter. Dus no momento que eu comecei a terapia, me tá bezig tá fazendo minha terapia nang, me tá bem minha terapia nang fielmente, as tudo me coisa que me tenho assim, mas comecei a reparar que hey, tem mais coisa cambiando. Tem mais coisa cambiando, anto a situação aqui tá virando pior. Tur e gente nang que tá bezig, tá ocasionar problema de mi flatgebouw, na nota ti fim, na tá bata queda molestia, queda traitor. Teco dezembro e prome dos anos passar, ora me tá saliendo e cas, que vem preparando mi costa mi porta waru bashabao. Police di kumi na no po ayudami, pa sombra no tim prueba. Mi avisa na duidelijk ting ene kumi ta sospecha, bos anti ko bai sa kena aqui. Nada. Woning bouw not ding bing niwak. Tabat die mas cosa passa daar doorheen, também mes cos. Nada na no kerahasi. Al final, me digo, no? É coisa que de uma situação hobby lamentável. A mim, nós aqui me tem quase que coisa que mais, tu coisa vira hobby para mim, Rita. 2018, me repõe um ainda na minha vida. Sério? 2018, mas sali fe mi casa, mas vai lamang, me dita claro. Tava tem mais costas só de, passou até chega druk de vida, eu ainda não tô escutando. Gelukkig. Bacana, natuurlijk meneer Mario Tabisa, kan ik aan die maatschappelijk werkster, babai WMO, toen ik aan nee babai? WMO mi não vai temporada, pero para chegar na WMO, sim, mas vai WMO afgelopen jaar. Ora ma ja, gemeente, para me explicar, meneer Aki epide, ora ma bij gemeente, aya capasa mas explica nang ku hey mi situação, don situação ku ma wordt afgekeurd. Ma wordt afgekeurd, mi no pora tramas, mi tava da kana ku mi kriketje nang kaba, pero mi ta pora hou mi mes instant. Pero door die lo que mi ta passando, de mi woning, ku mi vizinha nang, ku tur lo que, ku tava da riba mi schouder dan acaba com mi por hou mi mes instant, pero e cos die kaas aqui acaba de destroçar-me, Deus, mas explica, gemeente, ora mi tava porque muito na telefone ela passar-me, passou uma pedi doctors, que bom carta, doctor die na nota duda ran mei. Na nota hase coisa mais, passou da gemeente mi tingo bai. Ora ma ja gemeente de bisami, nota se kanang mi tingo pedi nada. Mi tu bai WMO. Ora ma ja WMO também mi kaas, tu mi gegevens nang, buyback, bisami, bisami não pode ajudar-me. Manda 2 ou 3 na minha casa para controlar minha casa. Ora negi nang emoena die gemeente bisami je woon mooi. Me diga nang ja, ik heb een hele mooie view inderdaad, maar wat moet ik doen? Não tem nada, né? Não tem nada nem sei. É lo que nang ma passa de dieta hopi traumático. Me tava loss of mi problema nang pero mi não tá por mais Rita. Me tá chega trabalho cansar, tudo é coisa que tá atrás do meu nervio. Que mas expliquei na aqui do tur luxe detalhe, tu cos, mas dura lá tur tipo gegevens, ante único que bitaya, não. Me digo nang case manager. Cara bom, aqui é que mais ingewikkeld, mas o me tá brinca o nível caba, mas vai com abogado, mas vai com tur cos com uma pur, mas pur, was saca trek uit alles uit de kast. Maar as dat betrek outro vizinha nang kabim biba, nekas bieu. Cara bom, me tá bem falando de luta, mas bimbi bem nang 2009. 3 anos depois, para 4 anos depois, turco sa daya. Awo mané lixa chakuto Tabisa, bo apurva di pone camera de mokas van alle bewijs op. Oké, nós temos heel handig tegenwoordig een telefoon dat record toekost, toch? Sim, tu costa digital. Rita, mama anda portiek vervuiling. Mama anda omgeving Mama anda hoe maak het sali foi balcão. Mama anda bochincha e sonido de radio com gritamento quando fuma foi balcão.
Mamanda batimento de porta, kuta para dencas, ku camera me mostra turende com porta nanda que da tal. Hene ta grita, glass ta kai kibra, mucha ta grita interdia, hene ta ba subi trapi maneta ende louco. Bringamento de encas, zundramento de outro tal. Turcos malogra grava. Maler vast assina tanto documento te telefone a lobvol. Então, Ora onde manda, nenhum palo. wonen bouw die kumi, na no usa nieuwtje materiaal lang Dus al final ma yama veilig thuis. Veilig thuis abini nanang kudok pasonan di kumi simi duna nang bewijs nang nang minopo keda anonim. Mi digo na mino tinkunes. Paso ami ke red mi mes voor de situatie aqui. Cuidado, você sei botar PDP. Bota compreender? Dus dat heb ik ook gedaan. Maar Pirinang, so ik red me mes voor de situatie aqui. Mino porque de situatie aqui. Na bij papi, ik heb familie nang, pasombra. Het gaat niet om mij op dit moment. Het gaat om de kinderen ook daarbinnen die mishandeld worden. Dus op een gegeven moment me die oké, nos da si win-win situatie. Nta gana aqui gana Na bili na papi, ik heb familie nang, e familie nang dat rustig voor een temporada. Después atrobe ma boleta yami ta yama boni bom. Mamanda bewijs, mamanda camera beelden, mamanda. Te al final corona basha mi porta ba police di kumi pone camera beeld na porta. Ora ma schakel in abonnement pa pone camera na mi porta. Wonen bouta manda bisami mi diu kite camera. Die kom. Mi diu ne mi veiligheid awo. Die kom wat ik kite. Rita, Miami con carta tabisami. Veiligheid, waarborging, die privacy die otro ende, ta mas importante é o equipe sobre te poner na mi porta, então tem algemene ruimte, dus mi não mag graba. Me digo nang anto police di kumi mister buta camera pa mi leg situatie vast ora ende bi na mi porta. Mamira cos de temporada llega na mi porta. Mamira ende di wonen bouw kana llega na mi porta, wak rond. Mamira ende llega sin limpia portik. Nanting no está pagando para limpiar portik no te voy a limpiar. Mamira opicos, como me na mira. Mamira è drogadicto nanta drenta sali cas. Mamira matende cada vez ora hene anto hasta parts mi bisi anda bin controla mi porta tambe. Anto ma che da boca hancho brimita tamane. Da kike na kike. E mucha anda subi arriba corre vai trapi ma duro mes pa malu. E maior anda bisa nang nada meinta trempang. Ei, mulher aqui, biabi na mi porta, pega algo, onde vizinha não, ela dura hora para escrever coisa aí, ela vem pôr na mi porta, está bebendo nas portas, reclamando que nós está dando overlast. Me disse, vou não está assinado, então me está começando a arreglar coisa. Anyway, vizinha mi porta, bisanang, bisami, paso mira mi baba ya bom, com cachorro, que mendi, outro me reclamei que o seu bicycle tá quebrado. Muitas subais quebrando, na minha bisa que minha quebrei. Pero o bicycle não estava a quebrar. Wonen bouw a llega e nanang. De repente, me tá baco, me cachou, me mira, e homem wonen bouw tá parado em portica, então gritamento de outro mundo, me digo não, tá aqui tá passando. Não digo como é que pero nós temos papel cuba, só vai quebrar coisa de ena, me não quebra nada de ena, me não sabe que eu tava piando, passo tá homem tá saindo minha casa, tá baco, me cachou. E vizinha disse, pa sombra, tal vizinha bisami que tá abaciel. Caminha, é homem de comer, não bisa vizinha assim, me diga vizinha, e por mira algo off portate, não sabe nunca, passou, ela sali, vai me inta com o cachorro, então aba de mim bisa que o boco tá quebrar. Pero nada tá quebrar. Na vai bisami, se não pagar me den 24 horas, me tá queima bocas. Wonen bouw para e nang. Me diga homem, me também chama polícia, não digo me não chama polícia. Me digo não, como que me não pode chamar polícia? Mas chama polícia, toch, polícia bem. Ora a polícia resolver tu coisa, pero a polícia diz para quem tá quebrar. Tá com a coisa que tá de coi muita vida vada nog dat er meses gebeurt. Ik weet que botin que de outra tá quebrar. Que menta quem a coi bute que den. É homem tá ama coi bute den. Me digo ne anterior bota ganha. Well, mas bira opi driftig Rita. E polícia bira bisami pa kiko bota acto assim, na paso bota ordem caluniar inocentemente. Ba compreender, dus a mi dibo sangta sinta ta husga ende kos, mi sa que falta bastante. Wone ba corre mi mane kilik intensi.
Anto me dico na hora outro me llama bosamba biasi outra coisa que demos anotei. Pero de No. como santei agora que sim. A Yeah. well, Rita, me nota ganhabo. Me tava tinha cuchu na porta. No, good guy. Tá de como tenho biba assim, Rita. No. E não tá bom. Agora, depois de quanto tempo aí, babinha, outro caso? Babinha ele com urgência, ou... Me tava a reaccionar 2 anos. Me tava a reaccionar 2 anos. Maar wij pidi urgentie na gemeente, maar je na mi kosnang, maar bisa bosa mi tinha caso com trapi. Anto, lamentavelmente, mananse com geboorteafwijking. Anto, esse é o piene no sa. Mi tota pata sa mi mes tampoco. Anto, mita sindi dolor de mi pia, fico mi 3 anos. E coisa que bota pun trame que tá pone mi buyback. Na onde é coisa começar, anto tá de com mi po bisa den kort ma pidi urgência mi noie. Maar di com ma pidi urgência, pessoal, mas vai tá pensar mi bom, mi di bosa, mi tá virando mais grande. Agora que mi tem 44 anos, é temporada e como começar a reaccionar, mi tá pensando van, hey, toch, ora mi tá bem assim, mi 50, mi mese tá aqui fome, não porque da biba aqui dentro. Mi saco mi salulo vai atrás, doctor que bisa mi, cometi bepaalde algo na mi heup, pero mi não tava tá nunca como aqui ele scheur mi heup. Dus na momento que ti ora mi tá cana bombom, eu ainda não tá mirami, pero mi não tá ainda que tá sali hopi pa fo, mi tá sali, mi tá gosta de vida, pero na momento mi tá master ba bicycle. Ora mi tá cana hopi, mi ponhami com hopi dolor de mi curva. Dus tudo lo que tava tá passando, se bo spanta, ti ora bota mirami tá cana bombom, de repente, mi banda rex de pia, tá vira stijf, anto door die ontsteking de pace que dá de mi rodia. Anto nanti benoeming pe mane tractorus, faien tractorus, coisa assim, na minha tá bom, pero é ortoped abisami, anti comi e cosco bota sofri jacki, mi tere fico mi 3 anos. Dus depois na minha saco, passou a wakmi onde ortoped na wami, anti comi no botin outro problema, mi nota confia coisa que lagami by cubo euri, laga nos assim scanning com contrast. Yeah. Nang as yung contrast, lo gamit yung oude letsel com a bole habri back. Mabay purba di salba cacho, riba kaya, ore cacho as capa fez o cas, minta querendo nang alaga porta abri, antatami tras di cacho, mi stima bestia rita. Ma bringa com mi curpa pa hopi rato, com fisio, com dry needling, ainda nang kusai coisa, dan coisa obi pijnlijk. Sim. Hingang guat, que da dreie bij a ding, que da dreie. Pa drecha pace, pa sonandita pace problemi tin logata di quebrar mi heup tá. Mas bem essa, ne momento como bisa é ortoped. E coisa como mira riba e potreta que agora mi intuição também está papiando comigo. Me digo ne mi tin heup desplaci. Rica logo mi sabe coisa mi tá andando que pa vela mi curpa. E amber di commissivo tin heup desplaci. Me di ture anya nang kumakana caminha de doctor. Nenhum doctor não pode avisar me que eu tenho desplacimento. Que eu fena chiquito mananse que coisa aqui. Então, que é isso, Jovi? Explica-nos. Bo pia nang dembo heup, der zeg maar botan yabu bo bekken nang te worden forma kunang kom. Anto mi kom nang ta abri. Dus mi ding mi na chiquito, dia mananse, mi pia nang ananse, mananse ko mi pia nang afo. Dus com o tempo, dokter die lomitiu bij bisti speciale schoenen, com spalk, anto pa mi pia na bij back. Pero ela bisa mi mama com mi pia na lo bij back di su mes. Dus tem momento com mi pia na adrei, anto mi ta kana com mi pia na snack di padeng. Em vez de kana na pa fo na adrei bi un tiki mas padeng, anto mi mestra costuma mi mes sim a kana com na recht. Dus mi mestra echt força mi mes. Nota tem arts com a bisa fena chiquito mi mestra em operação. Pero Yuvi, bosa ku misa mitawata sa esa aqui
com Colômbia estava a haciele, então eu compreender que aqui na Holanda também está a haciele, maneira, enfermidade com a gente homem só tá ganhando, não rende muito, Deus graças, a gente muito tá ensinando tanto coisa lá, é verdade. Sim, sim, sim. Então, com a operação grande está, com essa maneira que você é como de bopia que também dentro de uma heup, Sim. não põe que é metal, então e outro tabira plástico, então que está dentro a dentro, e queda wrijf. Ja. Maar como é que men Antonata bisa bopo queda que coisa de 5 anos largo, depois ora bobira grande, bota raia maneira outro size, depende quanto aí bota tem ora vai cambiar. Pero mino saco dembo caso e coisa também lo pojuda. Na explicar-me que mas vai punta para missa, so para mim como que era vai pedir urgência, me te queira saber mais coisas, mas vai pedir toda informação aqui então é ortopédico me bossa, na boa data que botinha agora aqui, também eu vou guardar, passo heup e tipo de operação aqui tem te maken com revalidade. A outra operação só. Cara bom, meeting é pace na meu dia, com tabaco da forma ontsteking, acute ontsteking, kita back. Teora de kita back de meia hora, teora de kita de hora, teora de kita de dias. Ok. Mas asa angua de meu dia, sabe que eu just não é betame outra 20. Então tá promebia de minha vida de soi tanto anos na mi por assim, ti mane hey, mi tim vida trove sin dolor. So vida passou por dentro. Então tema vai maneira fisio psicossomática fisio. Después vai ser que mulher me digo que entende psicosomátis, mi nota lo que vai poner me hace aqui, me tinha problema com mi pace. Então bem, essa aqui que tá. Dus na momento que uma vai pedir urgência, me dá tinto mi papel lang. Então o doctor me sabe mi não está recomendado essa coisa aqui. Passou heup não trabalha o largo com ele, tenho 10 anos ou mais. Dus meu base na hora bobira mais young, então a operação que abolo tenho bem aqui, então operação que na mestra se cubo na muito chiquito. Passou eu botar tenho mais cans de herstel bom. Agora aqui, bo bem assim, não vou garantir sami que a operação tá bom. Ok. Dus meu me vira mais ele biel, ele grande. Para mim, essa operação e passou a tinta macan também como tiver ele dá-me também tá de rollstool. Ok. Ok. Anto de rollstool me tiver sim, assim tu coisa trobe de novo. Realidade de vida, a dar duro. Me tá passando de hope stress na casa, me tá ganhando problema com skill clear, me tá ganhando problema com heup, me tá ganhando, ei, Rita, mas ele vira louco. Mas bisa tu rende, mas bisa tu rende, lagami even na paz. Stop de que da yama, stop de que da papo que quens comi, stop de que da mandami by resa, stop de mandami by misa, passo na tur lugar na tur cos que você mandami, não tá dando uma solução, então mais atrás não vai então eu não interessar de ajudar-me. E não por ajudar-me mes não tá ajudar-me. Ora mas a gemeente que tur mi dolor não, que tur mi coisa riba papel, tu mi documento não, na pedir tur cos mas na mi urgência, na avais me af, riba urgência, bisami pa sombra e kas nang ku nandat base da dunando mi Mr. Tumanang. Mama nung carta part, me digo na gemeente, como está se drenta de kas, como está passando caba de kas bieu, com tanto vervuiling. Ando vai tuma kas, mas pior como ting. Mas vai wak kas, no Rita? Tá belabo, mas você tá. Mas vai wak kas, trouwens, bota mira mi bom, passo mita mira mane mi belta pega. Mi no sata aqui que tá, mi internet da maneira. Pero mita mira mo belt si pega, entende? Ok, avel hobby bom, si di nota pega, passo a mi sta mira mane di mita pega, dus sta mi internet teori. Pero awo Juvi, bo ai ki ai ba verhuis. Maar verhuis, aan passar. Ai passar. 2023, juist, eindelijk. Com urgência. urgência. Na não adunami urgência, Rita.
A costa bem. Mensen, mas decidi que me stop de banha, tem de coisa aqui. Sobrevivência. Me stop de banha com água caliente fora de crunch. Me começa a receber água para me spar zoveel mogelijk geld. Maar biba den frio, de casbiel, mi verwarming taba, não me verwarming, mi kou den cas taba taba de 5 de 3. Mi tá bici paia diki, passo mi no que paga, passo mi que spar para mi salir de lugar aqui. Mas começa a pensar, mi tá vai buscar caminho para mi queda tanto cos mi frei, a mim me tá ganhando. Mas bisa den casa e gai aqui, a mim também biba para sombra nós, vai bom com o outro, pero é responsabilidade que a mim tenho carga, tá? A mim tenho carga, eu ainda tenho carga para mim. Então, ora me tá dentro sua casa, mas tenho ter conta com mais cos mês, me tá tendo em coisa, me tá bisa novas aqui co, me tá aí lá fini, me tá bem salir da situação aqui. Mas papi, compare amigo, que tu receiam, consta vai, ma formula ma forma tickets placa. Me di, me tá clama. Ei, Rita, 3 luna prome com me verhuis, não? Me tá sabendo como me tá verhuis ainda. Ota mei aia prome. Mas compra yen carro na action. Mas começa a paquetar turcos. Mas começa a paquetar turcos. Comida para paquetar com nota rusa. Mas começa a tirar mais sobre coisa for. Posso me dia me sale de casa aqui. Tá lomba birá, anto ayo. Je fadai me tá. Mas logra, mas mira, uma advertência sali, me digo só, é advertência aqui, me tá corda dia gemeente 13 é plano de lanti, então me digo só, lo me engani baby binang. Pero depois matene te prostituta, não tá bem que era de barrio, com Kiko, não que lanta barrio com prostituta, me di até, não, alego mais coi. Ora, mas mire casa, me di macha bonita mesmo, laga em meu ac. Então, tá casa novo. Casa novo. Luxe de outro mundo. Com chip, botar abre porta dentro, com cos left, abre pá, bobo sabe, botar sui, left, botar vai arriba, botar calma de hang de hotel, botar porta nang alto, porta nang net, luikje, com cos para wapa fo, então nós tem hang, tem, como isso, infinity view, que men, bota para riba bukhang di galerij, bota mira gewoon full pa voor Rotterdam e fona, bota mira di para trás. Bonita. Tudo coisa, né? Ora sabi nos di homem, casa no tiki chiquito sim, pero então ama vai atrás, pessoal. Aí na mita tem 2 câmeras, câmera para panha, câmera para me dormir. Dus aqui não câmera me tenho tu coding. Ok. Ora mas aqui não aí passar. E promesse man como adrenta aqui dentro, mas cabe buta me bahang. Amigo na lagami na kaya. Gemeente lagami na kaya. Bisami ko na nopa yudami ku urgency, dus mi mesa bira mi di bosa. Bos di bonico no tega shelo mai mi kas. Ola Paulina da contra den stad bota viva. Den Haag mi viva, Den Haag. De stad van rijkdom. Reita viva. Camina reita viva, sim. Correto. Dus, ora ma chega aqui nanang. Bosa Rita, ma biasi un kennis gebeurt, ma mira kuti impar gaita kana rond. Mi dico mi mama, mi ta comprendeta que gai na kita asi kitem, porque ko kita é coisa que besta na que potre ser malesa ku yen kos. Ta que gai na mira pintura também den e barrio di gai ku mi dita, una mi ta biba ki paso. Mi tingana, paso ami pa mi ta note situatie ko kita. Sali mi tingu sali mas pronto quanto possível, vai fede lugar. Ok, Ana da Puntra, Den Haag qua barrio. Ai, cabario! Mensen, mita biba, cos mi pobisa, mita biba, tem kors anto ribong industrieterrein. Pero botava ta saco to industrieterrein, Juvi? Ja, mita bata saco ta industrieterrein, pero gemeente, woningbouw die konos, ora nos bij gesprek, dan die konos, barrio kita bira, werken en wonen. Dus nanta den transformatie, nanta bij cambiatie jinkos, anto het bij een barrio masha levend, ku jong en oud werken en
werken en wonen. Lo que na no avisa ta, ku e monument na gebouw, ze zei sin avisa, e monument na gebouw is wijzigbaar, na nota je strenge. Dus, ora was amin biba kinang, tabay ting sowieso, tabay ting eure mas verbouwing, kokonay, pero na no avisa nos yung crematorium de nos kaya. Na no avisa nos, ku lugar ng akibaw, tabay bira druk, vrachtwagen, tabay bini, nandi na tabay besteed, na tabay zorg pa ina nang ku tabing bing tuma inegosyo ng bouw die flat, tabay ta na bespreek ko ng panahasi, zo min mogelijk overlast met geluid en kiko. Dus toen in de Amira, e plaatje, Masha Bonita. Masha Bonita. Te ora. Pas op die nos abim bezichtig gekast dat die ons zomer stop. Die verbouwing. Nanta bata siendo paricos chiquito. Nota bata die nieuw trein ta passa aqui voor. Nota die nieuw alma ta bin traki bouw. Nota die nieuw vrachtwagen ta llega aqui bouw. Nota die nieuw crematorium ta spuit nieuw huma sushi ribanos. Nota ting nada que banda ta bora ni nada. Ora nos abim biba. Un luna ding. Na kumisa. Bugum. Carabong, inteiro guarda de polícia mais grande de Holanda também para baninos flat. Não é isso? Havia essa que tinha crematorium de nos hanchi. O crematorium de Kiko. Crematorium de animales. Crematorium de bestia. Nandi. Nambisa nos, kuta crematorium que bom. A minha passa que bom, mas mira, dos bestia, puxi com cachorro. Me diz, ata tinha cachorro, tinha dieren dokter aqui para nala. Me diz, sali, já que bom, nang. Tinha huisarts em nanang, cachorro vai dokter aqui nang, a mim vai ayabanda. Weet je, bij dokter. Que hora só, Rita? Dia, mas a minha casa. Maar bij kabikana kom ik het me di kon een foto le kimasina. Ora maar drin tapa ding mi porta ke dabri. Tapa data hartstikke warm die zomer, dus vorig jaar. Ora maar drin taki denang mi pulmon at halsera. Tama neta candela mi tating de mi casca paga. Mi dita kike e holo kita. Ma kore baya bau malaga ka choki ding mi no kora me mi di. Pobre dala. Malaga porta ta briso izo e ka chopo bai de balcão. Pero a mim me será salve de casa aqui, mas corre vai a bom, mas queira, mas sim, mas tá muri, mas vai nem huismeester, bom, mas que huismeester tinha um look denang, me não sabe que tá, então ele macha fismes, ela põe com mi asma, mas o me tinha bepaalde asma como ontwikkel de outro caso, mas a banda tá macha voor ontreinen, ging dat in mi cas, gewoon in bouw a ganhar mi kuta natuurlijke ventilatie mi dat ding, dus we hebben essa no, que tu mechanische ventilatie, ora mas essa que tu mechanische ventilatie na pegele riba mi corriente que me coita que da pagar inteira. Ora me sende, só tá sendo, dus, mas é asma, mas vem que não, até me com asma. É coisa que a pôr me grita aqui dentro, não, de dolor. Ora mas chega, e bom, se que é amber, me diz que é amber, tinha um sushi de minha casa. É amber que a bira ganhar, me bisa me tiene da trás de badak. Ora mas me diz, tinha um rende da... Eu vi botar agora dia, mas bem, se acabou. Mas, me sinta largo, 3/4 de hora, mas o minuto tá por mais. Então, me sinta com fechamento. Pas sombra a me começa a ganhar o hoestaanval. Bom, você vira alérgico, sim. Sim, então, em verdade, maneira lixa com guicha na que te bisa, mas vai virando escuro, e você sente eng. Ja, het is eng. Sim, seguro. Pa colmo é engheid que você sente, para coisa passar me que banda também. Me tava da cano uma noite, para mim vim back, ribe coi crematório mei, para sombrar. E obras da ganhar, para só ter uma cena bem fo. Para como da bisa eng irita, mas sale fogo me cachou uma noite. Para ir a cana me traz, mas é estranho, tá tem 3 gari ba bicycle. Ora uma bira wa para trás, você com a bira subi estupi, que bicycle da bim me traz. Ora uma bira, me queda wanang, me di ok, você aqui começa a cana o que controle de nang. Paso, mas sim, certo tática na den leger temporada me data ideia nang, conta deal ku bijvoorbeeld, ora wij aan dan drin ta bobase. Dus, a mim, a começar a turcos rondo di mi, que comi por proteger mi mes com paso mi cachorro, sowieso, não te lá quando chega cerca, e
ora wanneer is zien, die dat vijandig, het mij wanneer is bepaalde beweging, het ataca. Pero eu tô agressivo, porque normal é também comindabo, assim que pero tem gente, com uma maneira que não chega cerca a mim, então na mira que tem coisa que não tá klop, e tá bula riba bo. Pero a mim começa a ter, porque esta mira acaba que não tá bem, então segundo tá algo, porque mira bicycle, e que me tá corre com bicycle junto com não, pero é maneira que não tá bem, mas mira que sua maneira tá intranquila, mas mira palo e bom, me diz aqui como tá palo aí. Pero eko ta kuna pasami bay anto e gaya bise cos anto ma mire palo você palo ta net trai nang ma beco e palo anto ma mira nang e outra bole bira bim back me di ansi hende ta bay slack anto slack coin você palo comiti ne mi mang ti punta scherpi na je e tava ta net bom Rita me di minha aqui me te bem ami denje aqui pero hambu stress aqui na coisa como está passando em dia, mas cabeça leve de então vou que me tenha de barrio caminha, não tinha alma tá canaronta aqui, então que me bem essa, gemeente mas carta bisa nós, que tinha asilzoekers tá biba que tra, Ui. inteira pant tá de asilzoekers. Awo, boke bisa nos gemeente bisa sim, nós nunca overlast de nang, kiko, torno, pero da cada vez que boke aqui traz um auto quebrar. Cada vez pouco de vena chega para o homem sair de pique tu refet bike na bike né. Pero eu vi, prometo ba firma que bota toma é caso, não? Bacana, ba check omgeving, ambiente, busca passar kitting, noting, blá blá blá. Você maneira de hora bisa, bushalte tá cerca, treinstation tá cerca, supermarket, você com para facilitar a vida. Bahasi esse aí? Sim, mas lo que mais está, mas bem com bicycle, so a mim também não gosta openbaar vervoer. Eu não gosto openbaar vervoer. Me tá se tu com bicycle of met een huurauto. Antes me tinha auto, pero me não tinha auto mais. Dus agora aqui, lo que me tá se tu com bicycle, me tinha brommer também, mas entregar meu brommer na gemeente, mas é sempre para me comprar elektrische fiets. Dus para me cambiar meu brommer que eu uso gasolina, mas vai para elektrische fiets. So me gusta mover onafhankelijk. Então bicycle é fácil. Dus mas bem com bicycle aqui atrás, mas corretura aqui atrás, me digo sa, o lugar que tá tem ambao, que me nota algo que vai cambiar 1, 2, 3, pero tem improvement. Mas mira, atrás tem Santana. Me nota que Santana tem crematorium, pero ok, o crematorium tá voor oorloof. Passo tem filters ribaje. Maar mira, in nieuwbouw, maar mira, tem horecabedrijf, maar mira, que tem mais bedrijf na atrás. Me di bom handig, passo groot handel aqui, se me mesmo chega na nang, me digo vai, mané, supermarket, jumbo ton tiki mas leu, pero tem cos den bereik, pero não tá cerca. Pero para mim, Rita, a mim tá queira mover, me não queira mira nada mais, me queira vai. New hene não também se ajuda, me eu ainda tu mami den casa tampouco, passo tu rene tina vida, não tina you, não tá casa, a mim tampouco não quer coisa aí, homem grande me tá. Me tá compreender, para sombra bota tá na bo caso para mim, bota assim na desesperada em ambiente aí, com boqueira sali, pero com esperança, com e pensamento, com tá para melhor. E agora aqui, me quer ser da maneira basali fede panchi de candela. Juist. En toen was ik de coisa mais erg, maar betrek gemeente, maar betrek GGD, maar betrek police, maar betrek omgevingsdienstlanden, maar betrek huisarts, maar betrek psycholoog, maar betrek King Maas, joh. King Maas, maar betrek. Maar betrek. Maar zo, je eigenlijk de kokkie aan toe. Pois a cultura caminha com o bairro tá importa será? Tour caminha. Dus al final, lo que gemeente a poner minha cita, bisami ko, tour caminha bobay, lo bobay, classe de overlast. Me dita kikena na kita poner riba papel, ta kens nanta? Eu vi a guicha da bisa baba trek GGD.
Sim, GGD está na altura de turcos vanaf begin. GGD abayama woningbouw, PAMI, para não explicar woningbouw que miljoen verplaatst me poneme de outro caso. GGD é mami, disse, tanto há contato com a senhora aqui. Nanta é mami bisame, meneer, we hebben met de moederbouw gesproken, pero nós não podemos ajudar com nada. Nós também será dossiê. Me diz, pardon? Será qua dossiê? Será Rita, mas panta, será qua dossiê? De como são que vai ser mi dossiê? Kiko a passa que de repente dossiê me se bora será? Ja. Mas betrek abogado também de coisa aqui. Dia mi abogado a tomar contato com o woningbouw, de repente mi abogado tá, intermente outro. Huur comece tava de coisa aqui também. Promete como verhuis. Ora nada tem contato com o woningbouw, ora matrenta tem hoorzitting, woningbouw tá sintai na caba. Na ponemi guarda, no? Mi tia hoorzitting aí te dia guarda, dia já o que guardar. Da coi kens mi tá papiando, da zo spek and bone mi tá papiando, mi ex tá sinta unto kumi na nossa. Mi ex tá hobby bom, ding hobby kos, técnico, paso eto musicante eta, eto un ZZP'er eta, eto un hombre riba supia. Ela ajuda-me, ela saca, ela põe, faz green screen para mim para trás, maneta de hal me tá para sinta, e aqui nós samen uma mita tá. Pero turcosa was vastgelegd. En aqui a gewoon ongegrond toerverklaring die me doen gewoon in bouwrazon. Dus je die tanto sofrimento assim, na. Anto ainda, ku toer en gegevens na ki ku gemeente po wak a ding, gemeente te wijs me af, GGD te wijs me af, abogado te belazer me. Kiko tá passando com nenhum rene no que do na cara de situação como está bem. Dus ora mas aqui não, o GGD que wijs me af, riba turlo que me passa dentro, GGD também bisami. E situação que botar dentro aqui, também é uma situação que botar de outro caso. Well, Rita, mas mira candela de mi wowo. Me di, bossa no, me tá tratando aqui sempre no, com respeito. E momento, me di agora aqui, mas zakelijk que saki mi no pobira. Me diz que mulher que tem uma coisa aqui. Mas biba sempre de caso. Bueno, por hasi maneta de hutje, mas biba. Tata me promete caso de woningbouw. Combin opeens, bota cera e dossiê. Ja, a mim não pode ajudar mais que coisa que para sombra. Turca mina como vai botar mané botar vai overlast. Me diz mesmo coisa com gemeente escrever para papel. Sim. Onde mulher que saca é mesmo palavra não ei. Sim, dus maar bota zeur. Sim, met andere woorden, met de zeur, maar weer klager, pero niettemin, corda, maar explica in het begin, woningbouw mes abisami, klantenservice abisami, corda, e homber kuta bata papia kumi, kuta e social beheer de mes di kumi, que da klag, paso dia, nos tem suficiente, dossiê, sigi manda turbo portret na kubo video kubo kostang. En después para bisa den papel kuma manda reclamar nanta wijs me af tambe bisami nanta ongegrond mi turcos kuma yegi bisa nang. Jovi bisami conta-nos tur e porta nang kuba bei batine kuba no awardo escuchar. Nami começa corda. Ma vai huur comessi. Vai huur comessi, woningbouw. Ma woningbouw te promete. Sim. Ma que daí, ma woningbouw assina tanto, que depois não de comer atender-me mais no telefone. Ma vai huur comessi, ma vai discriminatie.nl, ma vai ma ja, maar juridis loket, ma busca abogado. Com resultado chiquito de mi ventilatie systeem, pero já estava talat cava so maya asma. Já tinha asma cava yori. Ok. Ma vakbond, woning vakbond di Amsterdam. Orbo bira lid die vakbond, beta verwacht kunante bij steun mo mas tanto. Demo situatie. Mi por ja maar pa juridische vragen. Mi dat ding woning das. Maar schakel in juridische hulp, die geschil.
die juridische hulp naar DAS. Maar commissar, maar weet je, mijn advies naar een lugar que chama stroming die den Rotterdam. En toen heen en aquí, commissar, trek me eigenlijk hibami back naar pensa. Parce ik kost moet passando de Jackie not bon. Het is een onafhankelijk onderzoekbureau. Pero pa in middelen aan papagan aan te hoop caro. Dus maak je daar woningbouw passie onderzoek. Na binko pari gering onderzoek. Maar trek naar woon- en vocht-expert. Dan ben je een rapport totaal contra dimi. Jovi promeco bosigi. Aqui na Anang, Jacqueline Tabisa, Rita Lota Bomba, vou invitar e woningbouw também. E lá ganhando uma banda de evangelização. Ai, ui! Jacqueline, Miami woningbouw. Então, me quero benaderen, de como benaderen, persoonberaad, queijo aqui na Anang, klacht. Então, que basta tempo gaande. Nandi kumi na nota interessar. No, Maya Marijden de rechter, pari luna passa, was om dat in contacto con anka bane outro caso. Anto mabisa nang, mi dico nang, mi che carta an certe cose, na oro hoop interessado in lo que mi tá passando. Dus kiko nang asi, nang apapi ke buren nang, después de repente buren na bisa con anta doe mee mas. Aki nang, tegenwoordig, orbo ja Marijden de rechter, Nanta bisabu, na nota deal que kosting was een woningbouw, nota werk mee. No, correcto. Dus ami ayami ori da bisa ang, oké, da una mitu bij oké, we was akiko, maar benader Zuid-Holland Commissie, Klachtcommissie Zuid-Holland. Dus enanang aworeki, met dat jonge hoorzitting. Pero pa mi por haya hoorzitting erita, maar pasa anya die heldinge kasaki. Miami ku no solamente es promecas, que o woningbouw no quiere hacer nada, pero ahora voy a realizar también un tiki leo. Paso para mi gevoel, para lo que me ta comprende, maar word uit mijn huis getreiterd. Die kon, anta awe kota bi mensen, habribos aan wowo. Habribos aan wowo, paso a mí, minta laga yuhende, ponemi maneta one idea meeting. Ora ma conta woningbouw turlo que me está passando den jeque kaas kuturende. Bos aqui konasi? Schrijf me in een GGZ-zorg. Rita, me tingani manda palavra mas chaconha me aqui dentro. Sorry, dispensa perfeito. Esse é pide mês. Sério, Yuvi? Mita hopi rabia. Rita. Bapuntra nanta di kong naman dabo enang? Bos aqui ko nandi kumi? Nandi kumi hopi bia nanta schakel hende asina in pa ting veilige gesprek. Me digo nan pardon. Me digo nan tendem een kosa que na me começa salibi sa bosang. Me ting hopi welgeleerde mensen om me heen. Wo mes nota pensa, kumi mes po juda mi mes. Mi noti mester di bos ajudanza paku GGZ-zorg in de wijk. Kibosang intention ta. Ora ma bij puntra GGZ in de wijk, hè. Pas plikami kiko bosan trabaho ta. Nandi kumi we kijken de leed achter de deur. Miti ko na leed achter de deur. Bosa quanto trauma mitindi bosang. Bosa quanto problema tindi ena na mina sami ki denang. Anto bosa no kasi nada. Maschakel bemiddeling in. Wijkbemiddeling. Maar als daarbij wijkrechter. Een cosina. Toerhende wijs me af. Henterum broer karsibo. Die bij via die woningbouw. Ora mi vraag je aan een woningbouw. De bisa dat we meest tingu yamanang. Ora mi yamanang. Na de bisa mi ta woningbouw tingu yamanang. Ora mi yama police de bisa mi nota kospanang. Tapa woningbouw. Ora mi bisa police. Mi emenasa na wo. Yama woningbouw. Ora mi yama woningbouw. De bisa mi ligt het in bij de politie. Ora mi yama gemeente bisami bota huurvee woningbouw dus nos op dabo. Dus Rita una meeting bij. Akinana de visa bapurban naar veilig thuis? Maar veilig thuis, maar veilig thuis de bimpa ami, veilig thuis de bimpa e familie ke yunang.
Veilig thuis die kumi, nos po judabu, ku huma di uende, nos po judabu ku nanda vervuil, nada edenang, nos po judabu ku nang overlast na, je kon je woningbouw betingu bij. En toen kiko woningbouw birasi, sluit, hinter, midoche, en to bisami, je werkt niet mee. Midi na minota werk mee, pas op geen kami den GGZ-zorg. Sorry. Abosang nota se kose kumi. Antoro maar bij mijn huisarts, midi na mi se un POH-psycholoog, aki den asap. Pas op die hende, kuke pompami. Anto a mi mes tabai tuma take care di mi salu. Ni otro hende, ni woningbouw. Al final, ma ja mi dança com ti mester, ma papi, ma ventileer mi mes, mi pora ja força pa mi sigi. Pero woningbouw aqui que era pompami van dag 1. Bosa Juvi, Maripara, ku ora, akinana na Holanda, ora bota bringa, pa derechi nang, anto na noke dunabo loke botin derechi ribaje, nanta declarabo mentalmente no 100%. A ver, aqui na bintopa. Pa sombra, se mi timi cree que tjenan kumi, anto se mi mesta buscando ajudança, pues ahorita, mi tin 22 jaar, die experiência, for na jong, orma começa a reparar que a vida tem tique dificuldade em je. Anto comiti vai busca assunto de direita, tem mi estado mental, saúde. Mario Casimiri da Puntra Koyama e woningbouw. Ui, Rita, você quer coisa possível? Ja, ta ora pa nos pone woningbouw in the picture, toch? E woningbouw ja maar stadion, woningcorporatie stadion. Oké. Ter Maar Den Haag. punta geschillencommissie? Geschillencommissie, takai bouw die huurcommissie. Geschillencommissie, zie. Ahora kimita na un klachtcommissie Zuid-Holland, kuta atende cultura woningbouw nang aki. E macabe timi hoorzitting. No solamente, mensen, no solamente mi casa bira mane un vliegtuigcabine, pero aqui dentro un trilling tabade de casa aqui. Ora ma explica woningbouw, kuti un costriba mi dak, da zona. Ora ti hobby biento, depois a glazen wasser a passa, nandi kumi, guarda murato na telefoon, no sta bin back. Ma guarda, e muedi kumi. Mijn collega, de technische afdeling, geeft mij opdracht u aan te geven dat wij hier niks mee gaan doen. En nu? Dus cada vez que eu tenho hobby viendo, me tenho cinta em minha cama, me tenho ter um coto assim, rung. Então minha cama tá tembla. Dan digo mijn meneer, als uw bed trilt en uw vloer trilt, dan horen anderen het ook te horen. Midikonan, ik weet het niet. Maar waarschijnlijk is het op mijn dak. Want zo voelt het. Dan die kom je, ja, dan ga maar zelf op onderzoek. Midi, hoe? Op de dak? Mi subir op het dak? Dan kom je dat ze aan je accesso op het dak dat die lock. En de kost komt dan maar naar bij not die mag. Het is verboden toegang para bewoners. Ja. En moedi, bij deze beëindig ik het gesprek. Laat ze de telefoon, kom je naar palabra. Oude Juvi. Wak. Baba nadert in de die crematorium, Maar benaderen naar die crematorium. Aya pasa. Ando met dat in 40 pico in riba live. No estaba ta sentada em balcão ta chill. Ture ene na riba TikTok sa bombom. Nos assim, nós tá papia, nós tá assim gezellig. Nós tá papia, macabi verhuis. Ture tá papia com bonita, bocasta, aqui, nós sabemos tá chillas aqui. De repente me di, tá kika e rollo, tá kenta base da barbecue à noite. Foi à tarde eigenlijk. So lo a mane bai. Me di tá kenta barbecue anto. Ora me di wanta, pero e crematorium aqui que tu bai bota sentar iba balcão, anto bono po disfrutar iba balcão. E hene na mirami riba live ta pidi roseia. Maar wij koeien mi puffertjes dan. Maar kom eens a puff. Want enfim. Mi di edolo aqui tá imenso, mas sali o rato vedi fone nanang. Después a trobe.
9 horas da noite, homem, que tu vai bezig? Mita wake foma musta turende, você não tá mire candela, tá salive de pipa. A noite laat, tava tá suku, não tá tini luz aqui for. Gemeente, não tá doare passando luz mês aí for. Dus, ora ma vai ne crematório, me dice, homem, me não lage sapro me comida riba live, pero depois se me avise, me dice, né, trouwens, ma binse acabou passou, me tari para com de inteiro, e já domingo aqui, bota bem está cremer. Inteiro, já domingo, tem uma, tá salive, vos Horstein. Tá kiko tá passando. E di si, passou, ja, si é que, pouquinho, mas 24 horas mês, si é que. Ja, Juist, não está chegando, não. ja, pero o crematorium me steht uma maneira trabalhar e porra se seu trabalho sim vizinha vecindário wordo molostia corda Holanda e me quer chegar Holanda tá machá a hora aqui com quenti groen Verduurzaamheid. Duurzaamheid en ruitenpatuit. Awo, ik crematorium nang ka domein na duurzaamheid. Is zomba de juvi no. Pa sombra, tu rende ti lasti je. Tu rende. Seguivo juvi. Dus, en anko no amira, Rita boting e fragment, toch? Sì, sì. Ai, per en anko no amira, e crematorium e mi talaga na Rita, paso se não me mestre bem mostrar você coisa, então eigenlijk met die beeld telefoon, om me met agora. Maar e cos aqui, abai asina werku, ami corabon, met burger, met huur kaas, kom met verwacht, kom met een woongenot den je. Corabon, maar sali voor die situatie kaba pa hopi anya. Nota jawe mananse. Mananda bisa met jacabieu. Paso mas assina tanto experiência, assina tanto afwijzing de casa ya, como assim defensa, a outra mes tong rol de jurist. Pasombra, também mes tu busca assunto nang, den wetten nang, kiko de bouwstelsel jaren, kiko de nieuwe vergunningen, kiko de omgeving wet, normen, bestuursrechten. Rita, me dita den kiki mundo ma wij aan aqui. Pas sombra awo, é situação que tem a banda abira tiki mais ingewikkeld aqui nang. Dus na momento como a papia que homem e me dá tinha tanto sabedoria acaba. Pas sombra vai kune, mas vai bau preparar acaba. Não me dá papiando que tu nem life. Me di kune meneer. Bota bezig te cremeren na tanto inteire dia aqui. De warmste dag van zomer. Ja. De warmste dag van zomer kom je not in magnisera, mi no posera mi kas. Anto ta amita é único, amita ta é prome bewoner, ku ta aqui dentro que me not ting outro gente, ku não pora reclamar. Anto ere mi di ku netende. Ok. Aqui não gente ta bimbiba. Bo vizinha nang ta metin lasti je, toch? Sì, mi bisianda met lasti je, pero maioria ene ku ta biba aqui dentro, ta estudiante of nanta tra Anto nanta tra 0-uur contract of nanta ZZP'ers. Dus imaginabo. Si bo not ting entrada, bo no paga behuur. Si tiene bisami kun nanti 0-uur contract, que men kun no por manera waarde ribe tijdblok ku stadium ke doen nang. Dus tijdblok nota gunstig panang pason di gusin dan pera 5 horas de trabalho. Dus ta placa nanta gana. Dus hoop die nang tatra na kas, na not in tempo pa monteurs, na not of na tatra op locatie, na not in tempo na abisa. Hoop yende, no kera bemoei que coisa aqui passou na abisa, ja. Ora na baya ma woningbouw ta nang lastig, kukiko, kutomi di ko na pro, ja. Bueno, porque da bibas na kia salu, que coisa que da bomba bo salu, wak, ami ta mas gevoelig com algum gente. Passou mi salu, ja acaba meting hyper reactieve bacterialische asma, que é um asma zonder allergie. Pero eu vi colectar firma também. Ok. Mas começa a tra ma pedi um ene aqui dentro, para nós vai começar a coletar firma
ela toma tu mi papel lang, e não assim nada com ele, me diz, ok, mi mestra vai assim, pero você aqui capaz de depois, Rita, me dá um WhatsApp groep, você sei dat é mais fácil para nós verzamelen tu rende. Correto. Então, para meio de verzameling, depois nós vai over na verzameling van firma. Alanta, outro grupo de pant aqui, que tá riba Facebook. Mita mira, que de grupo aqui, para costa toma lugar maneira. Esta maneira tá stadium tá behere. Mita bisa mi mes pero tá di com e grupo aqui, tem tanto hasta passen stadium in doen webo de lugar aqui, ante coita tá riba grupo buta. Caminda e grupo começar als bang uniunto para nós por começar queja de coisa que também não robesding e pant zelf. Sim. A mim que spar mi palavra na lo que me que bisa agora que passou. Escute numa, dal A mim bai. não ofender you ende. Dal bai. Tá pensei, botei. Den ek pant aqui a parce com uma stadion a maneira que grupo anto mi tende já a banda na de grupo ainda da bisa cita maneira tente que já zorta aqui dentro. Me di dia me di que ainda não entendemos uma coisa aqui. Bosang não quer assim nada, right? A mim disse que sang hope éxito passou dia tinha que tu renda anda pelen. Dui! Mas ali vai lá ganang. Passou pra nenhum rende não tá bezig tá actua e hasi lo que tem que guardo assim. Tu renda tá reclamar quindi garage, quindi kiko passou da hope coisa bem no bes de panta aqui, Van stank overlast den kas, tena stank overlast die pafo. Geluidvervuiling. Ken jy getene die geluidsvervuiling? Pas om meting geluidsvervuiling de mi kas. Meting hinder die geluid de mi kas. Podie mas ali by dormir ba mali veld pas om mita formas. Rita, makwe mi deken, makwe mi backpack. Ai, mi tari, pero mi tem vergüenza, Shonang, mi tem vergüenza. Na maneira botar zigeuner. Zigeuner. Amber chic pampolois mané mi. Drumiri bom banki anto itur e drogadicto nang ta passa bisami. Yes, brother. Mané ta mi brother anta. Bidit aqui e kok mitayami de aqui. Echt waar, ta jet diep in makai. Hina na começar a puntar mi waarom ben je dakkeloos? Rita, a mi único comida que paz na mi mente. Paso e cosa aqui dentro, aqui da zoom. Ora abrir ventana, bota tene 30 schuur voor. Ora bota dormir, bota sinto maneira na Schiphol bota. Paso ti 30 passa riba viaduct e fonang, mi ta sinti mi cama ta trill. Ora dia mi telefoon gaita bisami, si zwerver. Ora mi telefoon gaita bisami, buurman. Mijn vriendin voelt dit niet, maar ik voel dat mijn bed trilt af en toe in dit pand, in mijn huis. Maar que da hata. En a mim tá agora mi gesprek com minha mama, mi diz boiu tá virando louco. Boiu não tá bom. Portama passa de opi trauma, portama passa de opi coisa de outro caso. Então o que me tá imaginando mi of dat de mi cabeça que tá, pero mi tá sim de mi cama tá trill. Mi mama diz que cone de boa cabeça resa. Mi di é coisa que busua anyway também com mi não sabe, pero mi tingo resa ve trill non stop. Rita e Gaia vira bisami mesmo com su cama tá trill. Depois em Miami com outro vizinha mais bisami com su cama tá trill. Anto mi não papi pequena aqui. Não se queda né, é trilmente aí. Shonan die Juvi maha um fragment, pas zo Juvi bij Pau News. Mi ayama Pau News, ma papia com o senhor Oscar, anto ma puntre, ma expliquele kiko tata e bedoeling, anto ela nami su toestemming pa nos passa e fragment awe noite tem pica pica. Laganos bawa ke fragment, anto shonan paga bom tino, please. Paga bom tino, foral, escucha bom, Kiko e meneer aqui, tapapia. Laganos bang. Kijk. Kijk, de dier wat ze eruit halen. Oh, kijk, zie ik.
Maar in principe komt er bijna nooit geen rook uit onze schoorsteen. Ruikt het toch echt hier, toch? Ja, ik heb er net 1 ingelegd. Sommige mensen die klagen al van de stank als de buurman de barbecue aanzet. Maar wat de mensen hier in Binkhorst 365 dagen per jaar ruiken, slaat werkelijk alles. Het rookt naar verbranding van een soort barbecue-achtig. We staan op jouw balkon en 50-60% van de dag is hier dus een zwarte rookwolk van verbrande dieren eigenlijk. Ja, het was een heel jaar. Op een gegeven moment ben ik niet eens meer hier buiten. Ga je hier af en toe nog wel eens een koffietje drinken? Hoe smaakt dat met verbrande cavia smaak? Ik moet kijken eigenlijk naar de weerbericht. Welke kant het wind opwaait voordat ik hier kom zitten. Kijk. Wat gebeurt er? Kijk, de dier wat ze eruit halen. Oh, kijk, zie ik. Oh mijn god, wat is het voor dier? Chupacabra of zo. Nee, ik weet niet. Het is wel een hond. Het is een hond. Oh, wat zielig. Dit bedoel ik, hè. Ik krijg gewoon kippenvellen. Wat je als overlast ziet, op het moment als wij natuurlijk een beestje in de oven neerleggen, dat heb ik net ook gedaan. Dat is wat je nu nog ruikt. Dat is de haartjes die je ruikt van het verschroeien van de beestjes. Maar op het moment als mijn schoorsteen 850 graden is, dan kan je buiten niets meer ruiken. En wij hebben allerlei... Je ruikt het toch echt hier, toch? Ja, ik heb er net 1 ingelegd. We hebben 2 ovens. Ja, deze oven die gebruiken we voor de kleinere huisdiertjes. Het is gewoon groot. Echt groot. Dat was waarschijnlijk een paard of zo, want het was echt niet normaal. Zoveel rook. Hoe ruikt dat, joh, een verbrand paard? Geen idee. Het was net alsof het een mislukte barbecue was. Ik heb wel soms het idee dat het wat groots is, ja. Paard, beer. De keer dat ik zag dat het daar in brand stond, daar, jezus. Dit is een soort van alsof een hele dierentuin in de fik wordt gezet. Ja, het lijkt dat Artis, klopt. Er werd hierheen gebracht. Hele safari. Klopt. Madagaskar. Nee, in principe komt er nooit zoveel rook uit. Misschien heb je het 1 keer gezien. Wij hebben een maand geleden een probleem gehad met de deur. Er stonden er ook 4 brandweerauto's voor de deur. Omdat er zoveel rook uit onze schoorsteen kwam. Maar dat hadden we binnen een kwartier, 20 minuten onder controle. En de brandweer heeft allerlei metingen gedaan en toen was het over. Maar in principe komt er bijna nooit geen rook uit onze schoorsteen. Dus qua wettelijkheid houden we ons aan alle normen en eisen. Wij hebben hier een crematorium van dieren hier. En we hebben een ander crematorium daarachter voor mensen. Dus wij wonen tussen 2 crematoriums. Ik zeg altijd, ja, mensen gaan naast Schiphol wonen en die gaan klagen tot er vliegtuigen vliegen. En mensen gaan hier naast een crematorium wonen en die gaan klagen tot er rook uit de schoorsteen komt. De gemeente die zegt, we hebben stankoverlast gemeten. Het zinkt hier helemaal niet. Oh, wauw. Oh, jezus. Oh, het is denk ik 40 graden hier. Ja, zoiets. En ik zal even laten zien, mijn oven. Sorry, maar het slaat wel echt direct op je longen. Wat? Deze lucht slaat wel direct op je longen. Ik ruik niks. Ik weet niet wat je ruikt. Nou ja, ik denk als jij op een industriegebied gaat wonen, dat je eerst goed rond moet gaan kijken om ergens te gaan wonen. En ik snap heus wel, als jij al jaren een woning zoekt, dat je blij bent met een woning. Maar ga je dan op een vuilnisbelt wonen? Ik zou dat niet doen. Wat ligt er nu in? Hij is bezig zo te zien. Ja, er ligt nu een grote herdershond in van een gemiddeld 70 kilo. Een hele vette hond. Een hele vette hond? Ja, een hele vette hond. Dikzak. Ja, best wel. Vandaar de extreme geur. Ja, vandaar die extreme geur die je ruikt, die haartjes en dat soort dingen. Dat zeg je tegen de gemeente. Dankjewel voor de stank. Stank voor dank. Dankjewel. Hey, ben jij nog niet geabonneerd op ons prachtige YouTube kanaal? Doe dat even, door hier te klikken. En hier is ook nog van alles. Assim, inmiddels, ik ook a maneira dar-me even, passou. Ormi mira back. Eta heftig. Eta heftig, para tu konen como passa ding aan toe. Kamiti kaas. Comigo tá aí, não me tranquilidade. Bota feliz de bocas. No. Passou, mas se me mira assim aqui, eu bota pior com é tempo de Segunda Guerra Mundial, com bota bewust de casco tiki-tiki, bota guardo vergas. Mi dona nunca gemalo aqui constantemente
A base de lo que me pasa com schildklier, ene nan kusa com schildklier potra kubo. Pero, betingo cuida mi longa nang. Ora ma llega long arts te bisami, ku onvoorstelbaar. Dit kan helemaal niet. De mi promes situatie na mi casa, ja. Awoko mit akinang, vinden ze dat nog bizarder. Ora ma reclamar na omgeving Haaglanden, dat sere do shei tambe. Aan de doen aan gelijk. E hombra bisami que hombra de bin papia kumi, dia e bin aspraka kinang, e hombra na bin nunca mi kaste ora ami mesa yamele. Ora ma papia que hombra ki e gesprek na bij hopi moeizam. Yen hene te comment, yen kos verdad. Maar mira, hene bis un cosa orate, no mi que reaccionari besei. Paso quizás de zona estranho, et bisa, kisha kat. Pero, mita speelstribe e fragment di Pau. Ene nang kusa kiko pauta un news, maar wordt aangemeld naar Pau door die veelkijker. Maar ja, mi kun number, maar ja, mijn persona, nosa tuma fragment die ori pico quasi 2 horas na mi casa. Ja. Nosa vai estar de crematorium. E hopi cosa varo gravar com você nota mira de fragment de 4 minutos. Hopi cosa varo sacafo, passou uma papia sério, pero no momento que uma papia sério, nang a começar a bisami cos nang ku al final ma queda repetir, queda rehearse ku nang ku lo que tata e resultado ta ku na apuntrami hopi cos grappig tambe. Na abisami tambe na queda errado, muito ari, então você não tem ari, pero a mi sa que ari, então e cameraman tambe da momento que ti guardi pa sobre e cosa que topi pret e maneira ku e cosa anta bai. Paso yena ta duna andag ne cosa que então Pau News ta sensatiezoeker. Bosan conhecer Pau News. É um verdiep so mês de Pau News sa bombom Pau News custa. É tipo coisa aqui anto nanta andag tambe. Que men kusimi nota bata sério riba lo que Pau apresentar a mi si aguste que passa aqui pessoa a mi da de situação. Anto mi po compreender como é 3 cene te aqui 3 cene so. 3 cene abisami. Ku cash kishata é de 3. Pero di como tari. Sobra, tu rende hasta in een pand aqui, a goza e cos e abisami, hopi bon gozer. Eindelijk uhenda sali pa di lanti, ibisa algo. Pero tambe, Miami kuenda bisami cos nang hopi maos. E ta pensei, ave ma suburato de mi mes panel di TikTok, ma bisa tu rende, mi ta spera, bosan por respeitar, e veral di mi aqui mane eta. Pasombrata algo que a mim passa dentro de dagelijks. Mensen met die hoop dolo. Met sofrimento que não sabe como digo bisa você. Me dá sofrimento TikTok da duna tanto alegria. Ando vir ajuda me mês. Chega tempo para ele na que também nos realizar. Quando tá sina nós tá trata gente. Me tá passando de hope cos. Não tá fácil todo dia, não tá drum missionang. Não tá drum, bonem bau de comi, vai buscar doctor para atender com ele. Mas nós não tá doctor. Mi doctor tá mandando mi wonen bau. Para mi papi com wonen bau, para mi pedir doctor onafhankelijke arts. Wonen bau tá mandando carta bisami. Dan wijst me aan op de sluiting van de dossier. En toen busca dreetje die mi huisarts. En dan busca huisarts se kanang. Paso na noti huisarts pa dunami. Bidi ko mi huisarts ta kiba mandami bayasi. So sombre kosko de bisami ki bone wadi bisami dai le kuna antene nunca je kosa ki. A mi que pa ene nang stop die usgaende. Riba solamente opname. Riba solamente fragment di nambida kunanta mira. Mi sa come non nulle malo, mi da papiando direttamente come mi papiando in generale ora chi riba turcos come binta sopportar, non solamente di en riba life, pero generalmente de mi omgeving.
Ma pera shonang. Ma pera mi trabalho. Ma pera mi salu. Ma pera mi amistad na. Ma pera mi frei. Ma pera turcos. Ma pera opiseng. Que dia ende da sali bisa. E gai age passa sna tanto cos. Nós tingo na cara com nós tá robês. E o ende não tá assim. Lage steek den seu problema. Dus agora aqui, ma bisabo, ma biro ende, opi duro, mi não pa varai sa waki ainda. Me tingo para duro. Anto enfrentar turlo que também bini. Passo zowel gemeente, não tá na cara. Ja. Zowel woningbouw, não tá na cara. Apuntra gemeente, apuntra omgevingsaggelanden. King at responsabel pa vergunning. Maar benader politieke partij. Partij van de dieren, maar nebos aan conhecer. Maar inka moties nang ading. Maar deal ko gemeente. Nang abay di lanti pami. Na abay puntra gemeente. Kiko apasa. Ding. Omgeving aki ko aduna vergunning ko no ko kung crematorium ta aki bouw nang die kon na apuntra certo pergunta nang ko gemeente gewoon rechazanan. Dus mita hoop ik contento o siquiera assina maya atenção anto awe mita sinta den pica. Mi intenção não tá engano hora, mas treina, me se vai preparar mim mesmo, so me dá engano hora. Até me sentar aqui tá baixa, mas me tin dolor, mensa, me tin dolor. Anto kiko me arranha afgelopen jaren aqui, problema e mais problema, riba problema. Da maneira ora me explica tu rende. Kiko me tá passando dentro, e ora não tá gedrag de narcisista. Anto teore aan het attaccami, teore aan de mancha mi nome riba live, dan teore gemeente te val mi aan, teore woningbouw te val mi aan. Dan dat je mami no, afgelopen aantal maanden terug. 2 of 3 keer achter elkaar in, ik mami riba jabierne sinkor di ata 4:30. Nang mahinka kego di discriminação contra nang, na discriminar kokita. Ora, mas que quejo na pone umue coloscur de caso. De repente, Miami com gente que não coisa vai reclamar para sonta, solamente é quando que de problema com nation não. Agora madrente casa aqui, não? De experiência, mas vai cana busca turcos ne casa aqui para mim por geef não anbisa não entende. É casa que não agora bom tra. Para começar, me porti casa não tava da cera. Woningbouw nobo. Gebouw nobo. Mi casa bulahabri. Mbia porti casa bulahabri kiri kibra mi smul. Kibra mi gente. Na ibi sa wasay ko man kom Rita, perdonami pe korang mita papi kipa sombra. Hey, pica ta para tabu breaker. Awel bong. Protocol. Mi bisa, mi boca, mas kibra mi gente. Mas yama woni ma me não entende. É coisa que não possível assim que você não tem bini que nanang yudami sakami fere situação aqui para sobre você nami caso novo que tinha sina tanto mancamento na je. Nandi como ja é deur te val binnen de normen. Figuravo. Atame trobe ta scrivi carta, atame trobe ta manda mail, mas scrivi inteiro mail e promessi mango mi da aqui dentro. Você que o woningbouw abim bisami depois, mas hasta baina ng kanton, nandi kumin nan sa email ta by belantriba outro postback de repente. Nunca de mi vida, denture aya nang kumatra, carta manda woningbouw, nunca yung posto by kay den outro birwembes. Den luna kapasa na tuma luna largo pa na po contestami. Ora mabay namin di ko nantende, mi mese dança, mi mese yende ba papi ko nepa so, mi kepa mi outro caso, di ko salvi check ding. E casa aqui da beisa trando mi nervio, yen cospa direita na je awata lek fe muralha, fe midak, porta di banho ta di banda, porta di casta bula abri, costa zona que ding, ti costa trela que ding,
Den mi kamer ti un costa zona, ta kie kona ki tanto. Den banho ti lo stinky ta sali di riolering, den gang ti lo stinky di riolering. Wat is dit allemaal? Maskibi, ang mabay banha. Ama, shonang. Yung papi costa bes pa drechi, pero esnang kusa. Kom te practicar certo coisa na media te, maar kai ongesteld. Ai! Maar bira den banho mira tanto sanger abou. Loga ta ilt, kono me koi ilt. Cos duro na pia ora bono asi pedicure. Caio. Caio na mi tenchi pia, paso metiu by asi pedicure, ando mi no by asi, so normal mi mesa verzorg tu mi pia nang. Met die machine para minha seco tu cos. Atu um tempo so me tá de estressa a banda. Deus me estressa ali foi me dá direito me cona, mas chega aqui nanang, mas vai banha. De repente, mas mira sangue e mais sangue de banho. Me diz que passa aqui. Logata me ilt arranca boy me pia. Ora é sangue que vem. Depois eu comecei a realizar que você sente um dolor, que tá pica. Correcto. Tanto sangue riba vloer. Você aqui que passa Rita, mas bem, mira, me di tá é tegel arranca me ilt assim aqui. Toer e voegen nang die tegel nang te skerpi. Maar net a glas bota kan arriba je. Ando tini nang ta arriba abou, ando tini ta punta para. Maar bisa woni bou. E koki ta desgracia. Maar bisa nang na binki nang 300, basa kinandi kumi. Bay riba rudia musra nos. Ta kwaje tegel lang no ta bom. Mi dico na amin no ta bay riba rudia. A começar, mi ta yene kus problema di saúde. Abos nang ta di wonen bau, abos nang bay riba do dia, abos na mes. E amber di no lubida ko ta fei nos bota huur. Ante la saca su becha se ne ki mostrami. Mi dico ne bo arrogancia mi no ta tolere de mi cas. Mi ta paga e huur aqui dentro to bota sali pa fo. E outro di hey, ta colega nanta, no papi assina con nos colega, mi dico neta se body lanti kumi bota kere e ombra ki net e ombra ba e papi ko bosang riba kantor. Yora riba bosang pili bosang ajudança, bosang ta bisami. Den e gesprekken bosang ta bisami, nos ta paga bo urgentie pa bo anto boti un hene ta me ba bim fixe cosa na casa, mi dico nang tendem cosa ki no manda e persona ka bim mi cas bia pasa bisami, deuren san eenmaal krom. Ta ki e cos di papi ku Rita. Ei, cos massinha de Holanda. Nanta gusta ont moedig bo. Gusta. Juist. Bo compreende? Pa bo frustra. Bo Biden bo pepe em vez de me dizer é outra palavra. Então, esse sempre bo me sentir presente. A mim tá bole bisa. Eu vi basali fe caso, bota tem que biba para survive. Juist. Babine outro pensando o tamanho. Aí me deu coma pio. Cai de candela. Então, a mim te pontra a trobe quanto mais botin, quanto cos mais botin com hasi para rende naqui. Então, esse também não está bom, gente. Hunga bom samaritano. Depois, quando na tour classe de ontmoedig beleid, aan de ore na que biunga é goeie samaritano. Quanto tempo mais lo dura esse aí? Quanto mais? Rita, ora na cabidrecha tu cosa que den. E moeda kumi e moeda que é mami uma tarde para orar e moeda que é mami sabe nossa mana yene na boca outra yene louca que me imita. Nossa mana yene na boca ando eu yene não atende nada. Me diz quase aia beisa.
En die começa aqui, nós não maken meer zorgen om jou. En die kunnen zorgen die Kiko. En die was wat kosta nós om zijn. Dus aí, placa, tahunga, rol. A meu ook é asma de meu outro caso. Goza não quer ajudar me depois 5 anos trabalhar com advogado para me arranjar luchtventilatiesysteem. Goza não quer ajuda com onderzoek assim. E mesmo trabalho você atrás, tava só uma bingo advogado você a ponele. A homem também de uma situação que você saco me tem asma. Só da coisa na nossa. Você anda do nome caso bisando me e é uma goede keuze gemaakt. Ando después me tá muriendo de crematorium aqui bau. Miami uma noite no. Atlanta llama huisarts post. Dat die kom je binnen. Mij hinta trempang 5:30 of zo poli. Zo mi garganta mi não pôr a ala não sei maar. Bota bira benauwd. Mi não sabe que Miami de diarita. Cada vez que me pega sonho, mi tá seguindo mas de tá orcami. Mi garganta para dentro, mas a tuna on staking. 2 biatra eu de aia, después de 3 biatra eu vai dokter de lastre. Na mi de tu kos na mi curpa na di comi. Meneer, je heeft gewoon stress. Maar zo na nota mira nenhuma verklaring, como me tá sentindo assim. Cada vez que me pega sonho, me tá sentindo hora chocar. Turcos de mi curpa também no robês. Met keren Juvi even, wanneer na hier te bisa, met bij commercial break. Para po halarosea dalun beben kiawa. Anto panos being back. Bom, tá bom. Eta hopi pisa pa bom, posomba. Eta traumático. Ja. Mita compreender, Juvi, mita compreender. Laga nos take a break, zolang nos kit, nos te being back. Beetje aqui com Juvi. Juvi dá glas com água, anto chepa no si. Ah, wel bom, Gita. Bom? Até wel, sim. Tot zo. Sim. Bom. En la Dorseland 110A está tu tienda esotérica que estaba buscando, donde encontrará todo tipo de productos, velas en forma de hombre, de mujer, para hacer tu ritual de amor, de endulzamiento, todo tipo de velones de los santos, palitos esotéricos, palitos aromáticos, baños para quitar esa mala energía, para abrir los caminos, colonia, aceite. Pulseras para quitar las malas energías, para quitar las contrariedades, piedras, polvos, libros, hierbas, agua florida, agua cananga, Lion más. Todo esto y mucho más lo puede conseguir aquí en su botánica. El gran poder, una solución para cada necesidad. No matter where you come from, big body girl, fresh, clean,
Ready for burn up warning, somewhere splinter. Big up bad gal in a real life nothing that. When the things hotter come like a sprinter. Hotter than lava anytime you run in winter. Tell me see how you a bad. Sipping on you sit up on it, get me in a that. Tell me see how you a bad. Smoking on you black it, get me in a that. You so mad, girl, boy in your body. En Tiziana encontrarás tu ambientador Sony Carpet Coast. Carpet Coast, Rupert na Napa. Jurzetten de Coco. Produceert zoals eeuwen geleden werd het gemaakt in Curaçao. Jurzetten de Coco. Jurzetten de Coco. Wil je ook tijdens de vroegboekenweek voor een fotoshoot met 10 foto's vanaf $55,99? Dat kan in onze studio in Roosendaal of thuis verzorgen bij Beter in Beeld door Studio Randy Design. U kunt ons QR-code scannen voor een online boeking. Bel ons 06 41 90 51 68. Ik zie je zo. No pere buffet. Dank je. Sì, Rita. Sì, voto sentivo un tiki mas mio. Sim, maar bebe maar bij je tira ook druppels, maar bin sinta bag met de papier aan de keren aan tambe mi mente wanneer was dat? Wander off. So ik was de opi gevoelig, zo met de kora, kal turcos keren na kia papier komi. Ik was de keer de bin bag die land, ja, wat dat boke sluiten af, pero momento dat wij bag tambe de loke bapa sakaba. Anto e lucha ko bati bando po hobi aya kaba. Anto ke mesung henen aan paso e pro me woningbouw, ik kask met dat die mesung woningbouw stadion. Stadion. Aha, então uma mulher casa que na minha também na outra locatie. Dus panang mitanan desgracia. Mananta boto zurpiet. Exacto, dat zijn dan skibi também. Na let me neer riba papel, hè. So daar had ik ook nog toen ik maar bij zien dat ding in hoorzitting en moe ik je bisa ja, ze noemen je echt klager. Zo benoemen ze het ook, hè. Jij bent de klager. Ja. Dus hoe is het met mira? Niki, mi amor, conta. A situação não está nada fácil, está cana bastante para su derecho. Botin tur prueba de lo que não está klop. Depende de boa entrada, bobo hasta haya abogado prodeo. Sim. Me tenho uma toevoeging. Ook depois de hoorzitting, dan die kom
me tinha guarda. Me não por tasina tá com lei nota permitir of tenminste regla que tem para arriba toevoeging nota permitivo tem caso jurídico caminda klacht non commissie anto plus hij abogado als toevoeging. Dus botin guarda. Dus met de guarda commissando paciência. Paso ora essa aqui ora hoor zitting llega caminha tingu llega comitende. Kiko ta veredicto si eta tegen die me tingu seguir proceder. Me tingu bij ore rechter. Kuta kantonrechter civiele zaken tingu bira algo. O sombra aqui nana me está ganhando app de uma persona, pero si é coisa aqui está donavo asma, etc. No. Dan is dit een zaak om op aan te spannen door Juvi te emocioneel e no por haciele su mes. Anto e mister di judanza, e mister di focus, anto que nan waar het hun pijn doet. Klopt. Anto PC mensen hoor ik hier. Maar als je ziet tanto kos, anto kere mi mensen, via politie mensen zeggen bisami. Iedereen onder heel veel druk zal bezweken. Mino sa di ko e policia bisame ko e paso e dia que policia bisame ko sei, a mij e kos erg ko la bisame paso ding e situação ko mita hinka. Mita wa data kuna na telefone, mita pskalama pidi na biudami ding situação aqui. Anto juene não tá sendo nada, anto di kumi iedereen onder veel druk zal bezweken. Pero lo que eta significa que cosa eta que men kumi e momento e minta quer que tá ubi adequa. E costa da maneira zona mas no pa ami. Het was dan meer man van je gaat ooit opgeven. Ik heb een ontmoediging getroffen. Te sei nan sempre te bisa, anto outra palavra que sempre não usa, hey, vida ta sigi, bom po bem biba vida maneira, tão radiato. Vida não consegui, se você passa de tanto coisa assim na Rita, me estava drumi, não? Lanta, me marduga, querendo continuar of cigarrilha de minha casa. Pero você aqui te cos, mi hersens a começar a reconhecer holo, ora me drumi. Mi reukorgaan, estava wakker, mi hersens worden geprikkeld, ora me drumi. Me estava lanta, querendo que tu cosa zona, lugar ta dor ku costa que da dal durante dia den cas. Mi tava ta drumi sonha ku costa dal. Mi tava ta lanta den spanning bisa ta kike olo de mi casa aqui. No ti olo. Stress. A kumisa letterlijk ta kabami anto e unico salida ku mi tava ta tinta. Poni mi mes leu foricos subiriba TikTok anto lagahine sa ku mi ta existir. Anto purba di focus o riba ting gente gezellig rondo di mi paso al final COVID também passa. Agora bom, nós passa em COVID 2019 também hopiende a outra maneira de atender cliente que me hopiende tá bem caminha mitad tampouco mais. Tá tiene bisame gewoon me tá bem bocas mais, paso cada vez tem polícia bini, cada vez tem ainda tá esse problema. Anto sowieso drumi se acabou mi frei mes di cumi, drumi se acabou. Hell no, paso mi tin trabalho di assim inta, se permita, mi tin sayang di gana, então eu kita lá mi drumi. Ele comecei a me não como por. Awe mi tá assim tendo fragmento, não, arriba mi telefone, tens que be was machine. Drumi de mi camber, marduga. Ando ba atende, was machine tá começa a bati. Braga. Wala, tá grabe. No, klopt. Hey, a mí mesmo te bisa, no? Muralla de cas, te mes diki com chips. Você ako ora me vai toilet, no? Se mi vizinha, também tá na toilet, me te tende, te arranca, e roli papel, e ringalingaling. Essa aqui tá para puya. A ver, Rita, essa aqui tá lá, tá fez o camber. Mas agora bom, nós temos pan de 4 etages. Nee, oude huis. Oké. Niet orma keren kuma tuma woning nobo. Nieuwbouw,
Tá macha que rotin de lugar que não da tende. Mi vizinha, mi tinha speaker chiquita toca tiora. Passou me da tende com me que slide com só me af emway bana de bisami. Buurman, me da tende boom 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 ta abo. Me digo é impossível que eu vou atender me. Pero digo me zie, escuta hinderlijk. Me digo well sorry, como se chama woningbouw, não abisa woningbouw, com a lever kaas prut na lever prutwerk op, en te eure jama nang reclamanang paso ami aqui ding eure mi timbida si mi tiu vai tene na conta com custo ba volume 5, bota atender to zona dembo kas. Mi ti mas hene como conhece cabeça, no? Nang kas na quereta woning novo nieuwe bouw, dan te tene turcos. Awo si ami riba je extra, mi ti instalação riba mi dak paso ma bia essa tá me sei. Passando dentro de costa, acaba em outro caso, binky den kere, como te bij finally, ga vooruit, hij mi tranquilidade, mi paz de mi kas, no. Rita ta ellende zo. Ellende e mais ellende. Dus, maar je gewoon camina comino por mas. En toen zei somi por papia. Dus ook je met bezig te koop, ku sali pa voor, bij Sinta no restaurant. Mi te gastando letterlijk, tour mi placa, pa mi portin bida. Camina met die kaas, ku mi po Sinta come denje. Met een casco mi pot dormir dentro. Ta hotel somi 9 uur ainda para mi dormir. Passo ore sì, anteriore sorry, anteriore mi debira da close. Ja. Mi da prefera bira da close agora aqui. Bisa bosa hobby sério. Mi da prefera di bira da close, como te queda biba que denang sin na loss op e coisa aqui. Pero eu vi bono a benadersteden woningbouw. Bisananko, porque outro caso, pero bono que caso de steden mas, pero sino de outro corporatie. No, paso bono posso sei. Karabong, ito bij via die woonnet Haaglanden. Dat woonnet Haaglanden dat beheert door de woningbouw nang. Pas een woningbouw naar de corporatie, naar de makelaars, zeg maar, naar de verhuurhuizen. Pero nang no tiene kaas nang. Kita pasa naar een contract via die andere persoon. Que men, agora que nós está papiando in terrora, over die woningbouw. Até die woningruil também. Ora mi guardi mi woningruil, tu não tem cosi. Mi vai doen mi kaas pa woningruil, no? Tu rena da bulla di baje. Anto lo que mi te behaya. Também mi primo bisami. Letterlijk bij ding e cozinha dat je buraco. Buraco met mire pipa com água da lek. Anto nan si kera tu manang kas di 4 kamer anto nieuwbouw. Maar compreender costas na botbay yabo kune. Urgentie mi nota haya, paso urgentie ma pidikaba. Poka aya pasana wijzig af anto maar bij bezichtig kaas de Rijswijk anto maar zeg ik as af. Dus ora mi passa door je sistema, ora que ora mi wil in tukos, e sistema da bulamia for paso da bisa ba wij gewoon casca ba den passado. Anto ora mi ganha, mi te llega até na final, anto na final e sistema da bisabu ku bocosa me está na waarheid, anto boting firme. Anto away bo ganha, paso gemeente sowieso também bisabu. Nanta wak, nanta pediu bo pasha, bo gegevens na ora bo inke, nanta bij wak de sistema zoals na si como ia passar. Nandi kom je meneer, ik zie dat u niet alles open hebt. U wilt huizen van 2 kamers en u wilt huizen in bepaalde buurten. Nou, je moet alles aanvinken. Awo, maar ben je amigo kaas in Schilderswijk. Maar ben je amigo kaas in Moerwijk, Krachtbuurt. Maar ben je amigo kaas nang Malubieu, den barrio nang ku. Ora mi weka nang kumikacho, no? De barrio aqui, rena anda começou a dizer assim, mi vizinha tá, entendia tá bate coisa, tem boa ideia. E outro tá bisami, subicinha tem borderline. E outro bisami, para sombra, ena anda bebe opi, muita neona mi bade cas, bebe, zonido machador, cada be polícia em gubini. Sim. Mi tu bebe bade coisa, e cultura stress, de ture aia alguma passa dentro de caba. Agora aqui, mi tenho que buscar uma maneira para mi haia lugar na comi po haia rust. No, Moerwijk, no. Hai. De Moerwijk, maar kaas nobo, begane grond. Ormi wap atrás, tem kamp atrás nang. Ando bosa kong botakana de Moerwijk, turena tem dikke camera e nana bosa sa quanto custa passar de Moerwijk? Como ia cana só e nana kaba tati gaya para wami keda kana. Ami di he aqui na kaba omi tem ami di batiene por mim bibaki deng mes. So ami da tuma nada nenhuma na sumang. Bom mi si kumi kurpa. Anto
Mita biruin ko nota sirbi. Anto amin kan ja met een problema, dus mi nota bij kamina mi sakaba ku mi veiligheid nota waarborgt. Que me mas senti me zo onveilig in nang kuma bise wonen in bobo sai casa kita hopi chiquito tambe. Paso nantas kibitu ko denando she ya. Boy bisa nang tapaso onveiligheid ku yen kos nantas kibitu rekone anto a base de sei ba weigere kas. Dus ma bisa na e casa kita hopi chiquito. Mirando e seng também que tu vai pagar na tour e instalação de casa, e também um caso hobby caro, então na bono por pedir nang, então me não ganha, bono por pedir nang via de huur subsídio, na nota cai body e service costa nang, tem certa coisa service costa tá pa fo, dus botar aqui na mês, nós está pagando quase 1000 e pico, 1000 e algo. Die mensen betalen huursubsidie en zo, maar het kost kai buiten dat. Dus uiteindelijk betaal ik rond de 800 tot 900 euro. Maar look met de biba dinje. Mensen, abira een situatie waar ik ku orwe bisa, maar nós tem dak groen. Patene e lugar, ta ami sota profiteer je koi, pasot ami ta biba bouw je dak. Dus e groen ribe dak ik kon aan dingo mantener ta ami ta profiteer je, nós tem twee dak terrassen, nós biba luxe, hè. Nós temos 2 dakterrassen para nós chill. Tem banki de lunch, assim que vamos sinta, rec bo pia, lesa bo car, lesa bo, como isso? Lesa bo buki, cubo zona bril, mas de Christian Dior, mas a grande, me cubo sombre, mas neta riba barco, bota sinta, bota dormir, mientras bota guli, hairo de crematorium. É neto me dá baby sabo. Quem tem gani vai sinta riba daqui? Hasibo pulmão preto. Ba compreender que de nos casmes, awo nange bimbi sami paso ma paga e ventilatiesysteem aqui dentro para mi wakta kita zona aqui dentro paso mi ventilatiesysteem também riba jeta zona de block fluit aqui dentro senhora Bom tingani baby bom outro estado mi por baby bo outro estado pero mi tiu mama aqui nang Den Haag sei bom baby ba Groningen manen bom baby ba hopi leu di je paso mi mama ta so ta amita único you sí Dus mi no que tampoco, después de, a pesar de turcos, me pasa de en vida ahorita, me pasa de óbicos. Yeah. Me te quiere mi escribir un book de cada episodio de mi vida. Va a comprender, anto pa awe un día después como me encontra mi mamá. Pa sombra, a mí con mi mamá, nos tiene un bom comunicación ahora aquí, pero esta tiene una temporada de nos vida que nos no estaba en contacto con otro. Me falta, of so falta, pero tem outro ende intermedio, que a forma algo que a mim com minha mama não pode mirar outro. Vida de vai compreender? Então, a mim não pode ver a minha mama zo maar assim, né? Jacqueline, se Juvi vai biba, sei que sua mama tijdelijk, entrar em casa, tá tarda muito mais tanto trove. Então, nada ba, então da bari minha mama também, nada que minha mama so inkomen, com minha inkomen, hasele uno. Kora bom mensen, wak a minota kai bouw die gemeenteuitkering, hè? Minota kai bouw, maar zo maar je gebiezen ook hobby bianto, ook de Rita Pika turso seguidor aan dat in de kosse kitambe. Met een homber afgekeurd. Mi afkeuring atuma proces. Depois de turmi stress dan die mi kas, mi taba dat sempre wak ma trapa sempre mi vida, ma come se tra op jong. Ma come se tra op jong, sin saco mi tem certo problema na mi saúde, pero ora, ma come sai nyami, ku e no dormimento, ku tu re que chena mi ta sini, mi por aquela instant, mi por aquela tra sempre, mi tung ombro tra do hopi duro, right? Mi ta tra hopi duro, mas sia como cock, ma nyami, ku cosa inanan ko di racismo na trabalho, ma cambia mi mes. Maar bij reinventar me mesmo, maar kom je te in sportschool, maar kom je te com amigo die, me tá tra 3 banden vrijwillig werk. Me tá doen na hende. Kim, den zal, hende bieu de 60 e pico anya. Hena ngota kanakai, me tá purva ajuda na motoric trabong. Ba compreender? Me tá bij zwembad doen na les den aqua aerobic. Gratis. Me tá bij resto van harte me tá doen na sirbi hende nang kut apa hene nam bieu eenzaam comida. Ture costa em kuma assim, ora ma acaba de assim, ture costa querendo que mi CV lota, CV que mi põe a trabalho com ele, mais fácil. Tur camina, mas solita maneira, 100 pico, 200 pico lugar, então não tá joke. Maar was aqui mais de Rotterdam, 10 uur werk van spoelhok. Isso sei. Pero Yuvi, Laila, Bari, te pisa mucho, busca un psicólogo.
passou, botin problema mental. Se Ai. tá reconocer essa aqui, vou pôr chamar. A mim tá arriba. Sorry, não vou tomar na sério. Para sombra, e situação que me dá aqui, tá situação que lamentavelmente é tinta baca com omgeving. Então te saque na que mira. A mim te sungo tem problema. Tá a mim te sungo não por deal com a situação. Caminha te situação tá haciendo assim. Então a mim, bisa você sabe sério, mi problema não tá mental. Mi problema tá é omgeving, é cas, é coisa que tá passando dentro, mas leg dan tour vast. Pero Juvi, unta bom para buscar caminhada mais groen, mais naturalista, para biba, para seguro, para sali, for de aire contaminar, como tem quase encaba dentro. É não tá fácil. Cos me queira bisa, não? Em passar, mita tem frozen shoulder. Então, a mim nota rende de remédio, me nota toma porqueria de mi curpa. Então, vai acupunturista chinês na Rotterdam. Então, nós estávamos a conversar. Então, coisa sempre me queda corda. Você, o doctor chinês que avisa-me, você, Holanda, para o plate financeiro, tá mais bom mesmo. Pero para saúde, aire tá mal contaminar. Me digo é sério e digo me sim. Não tá bem com duurzaamheid, pero aire tá mal contaminar. Mio e mesmo avisa, mio vou para Espanha, e aire tá mais zuiver que Holanda. Me digo, ok. Maar kon op de mijn achterhoofd. Depois, met de bihanha, met de bintende, juvi su geval. Awo juvi. Ora, no? Ku e crematorio, no? Ting tu 100.000 bestie nanta cremera, no? Ku bota mira e nubia preto na e riba. E rook ku ta sali. Botin e cena filma. Sim, hasta arriba Pau News. Hasta arriba Pau News, me indiferente. E qual é dono de crematória da bisa? Já não está cumpre que norma não de regra não crematório, então é contaminação ao que tinta toma lugar, ora bota queimando bestia. Ando você aqui de coisa, dia me confrontele a passar, ela para bisa, andando saco yende mire. Riba life, pois ela quer tamiso, no? Tamiso contra je. Ela para ganha bisa. I know you, was aan de mira nada te sali voor je dak toch? Me die kunnen natuurlijk met de mira jeng hoe met te sali voor je dak, en dan tamiso mire. Die mas hende mire, en dan ke papi kunang, ma kita mi kop telefoon, lage papi kin na riba life. Toen reden na kom se, ja, u liegt, dit, dat. Me digo, hey, ja, sorry, ok, bom, klaar. Mas sere kos, Emo Riley mes tava junto conosco, riba panel. Ata Emo Riley, e mes di, jawel, e mes mira. Dus, bota como ne, Emo Riley, amire kose, anto dat yung amigo nandi mi di antes se riba na junto kumia momente, tava dat yene nan tambe, ku tava dat riba mi panel, riba TikTok. Anto tura mira, mi dat in 44 yene den live, anto 8 o 9 riba panel. Tour Amira, anto tura começa a zundre, hombre. Me diga, ja, oh, klaar. E hombre die, ja, maar ja, het is niet mijn probleem. Como sabe, biba que namba so gemeente, tava ta saje coisa aqui, anto woningbouw tava ta sa, pero toch gemeente doen aan vergunning. Anto e vergunning ta woningbouw, de investeerder. Hou het in de pret. E investeerder die lugar aqui tem não são papelije. So, ita que da ketu. Dia me dá de casa aqui, mas mira, 230 de panta aqui.
huismeester, si mas estranho mesmo, bisami, we spreken later, ela bira bij. Maar drinkt ik in en aan ding leeft. Amra bira, ja, mooi gebouw. Weet je kunnen, mooi, maar heel veel mankementen. En mooi birawami. En dan dat chic wist die, hè? Met die konang van, oh, jullie gaan een huis bezichtigen? Zo maar estranho, en dan tu chic, dos macamba, curva maar grande mes. En dan dat bong netje bisim, de reconocer nam, paso mi tambe, abiba ku certo die ene naast negi kopi plaka, kunang ta, sa, drag nang mes. Sí, no, En toen, met die ene na kino, ta pas de lugar aqui. En toen die, we komen gewoon de huis bekijken. Met die kunnen bekijken, jullie komen het bezichtigen. Komen jullie hier wonen? Nee, we gaan gewoon een van die woningen eventjes bekijken. En toen nang maya sapas después, ora ma papi ku stadion, nang a mencionar nombre de ene, nang anto me reconoce el nombre que ambra bisami, anto lo gata doño. Anto me dico nang te masho bi problema mi tine mi kas. Ta masha kos, dakta le, kiko. Ene aqui, não bisa nada, na aqui da smile space, na hari, na vai. Pero mbia essa kuta nanta donho de lugar. Niu hena da papel dinang. Pero di kong, passou ti hopi, cos entre medio. Ando, kiko stadion di kumi, vai rechter kunos, pa nos haya chance kumi sa cana. Pero nang kesa kami ficha aqui dentro, so nandi kumi, vai tuma urgência, não está pague pavo. Me di paga kiko pa mi. Bosang nota bom, que bem, a mim que eu se bosang tigo sa kami tinha bosang da paga turcos, paga tur verhuizing, paga tu cos como tingo vai fazer, bosang da pagar mi para mim por vai outro caminho, então a mim mesmo dia direito de escorrer onde me também vivo, so mas bosang ruim op tijd, pero bosang acima de bosang sa onde mail tá, então é fragment como manda para bosang tende, é o nido de cas, dan die kom ik ben er nog niet aan toegekomen. Que mental, tu maar bosang tu mami assim. Anto é mesmo coisa o que é só de, mas vai sinta den sala aí, papi que ainda aqui comece a cerca, anto comece mesa punta nang ta di kong ting luna, kubo sang no a contesta e gaya que dia la manda e pro me mail di ture quejo nang ora la drente cas. Kiko passa den e durante e luna aí. Conta-nos. Tura que da moeten we even mas que da wana assim aqui. C'è altra punta, botinha coisa e riba papel? Kiko. E lo que stede na papia cubo. Tchel, me tem mais com papel. Nós estamos a pensar em privé. A mim, não tá rende fácil. Esse é só me pobisa. Me não tá rende fácil. Dus, não, que pensa, que tá, mim tem problema, me também show bom tiki problema, que bom mês tem, para sombrar, botin coisa de conta. Porque a coisa não tá sentando a mim. Porque a hora que tá woningbouw, tem problema. Me tá viniendo atrás de hopi cos, de lugar aqui, cos não não queira se onderzoeken, né? Me tungai muito saber. Dus me tá busca maneira para me haiasar. Anto me haiasar hopi cos. Mas documentar hopi cos, dus dan não tá contento que coque. Tjelte Schiebe, heb je op papier staan, ko woningstichting Abisa, kunang neem alle kosten op zich? Shell, ik heb meer dan papier. Ja. Anto, ik zeg dan met de pregunta, kunanta puntra nang, ta qua kosten bos anche doen ga ik, pason dat duidelijk. Ao Tjelte Bisa te ainda, minosa Kiko, bo abogado ahasi tot niet toe. Nou, mi no po haya abogado ainda. Mi asi vrijblijvend gesprek. En door dit vrijblijvend gesprek heb je resultaat ku meeting ku bij claim schade. Dus maar ja, maar een abogado pas schadevergoeding. Letselschade mikamin. En door een letselschade advocaat abisami ku trouwens dat onjene die nos mes país. Abisami ku bij een huurrecht advocaat. Panang zoek ik ook uit onder een file te zien tappen. Después saca letselschade. Dus voor die outro caso, hè, dan tinha ook een verjaring também. Para sombra, ora madrenta que de nang, e cos aya, a mim não pode deal com ele mais. Mas cabe aí afwijzing voor die huurcommissie, en mim não pode deal com ele mais. Mita tinha move den a situação que mita actual. Anto me digo sa,
para me bij busca kantonrechter. Metingo bij een notaris of zoiets, para nang dunami een toevoeging. Of zoiets met dat tingo bij asinaas, pon ik ooit een kaarta. En dan para me bij kantonrechter. Een geschilcommissie. Een kort geding luta. Dus ami in momento ami lo no pora manera sigi move ribe pide camina ora madrenda ki ding Miami ku tanto cosa ki ding. Anto tami so tingo deal kunang. Ma kumisa yama aki aya pero como mensen mita ta as na malu kaba de outra situação. Ko word ik ora binki nanang. Awo mi digo deal ke sakita me la bira mucho. Dus mi mistrasi een keuze. Dus mijn papi een vrijblijvend gesprek. Anto dingen vrijblijvend gesprek. Maar bin comprender que het zit niet helemaal zo. Pas ora ma woning wabisa woning ba ami dat sa ko foto in creatori was no bisami. Nandi kumi nota na problema pas uma administratie beter onderzoek ora mi bakinang. Dus abogado di kumi nota verdad, nota helemaal na de waarheid. Pas zo tayo meeting advies, de mi email, meeting advies warda. Dus nota na waarheid lo ke woning bouw bisa completamente. Het is nog ingewikkelder dan dit. Dus we gaan vanuit kunang nota 10 kubisabu nada. Nada ting nang plicht di bisabu van hey, kami na ba tayo yung crematorium di lanti bokas. Laga abone e keuze, mas que paso heen nos sta, nos nota un expert ora ons busca kaas toch? Nos sta expert in omgeving wetten, bestuurswetten, cultuurkost na toch? Nos gaan vanuit que ora bota biedt. Een huurder huis, en verhuurder te entregar een kaas optimaal binnen de regels. Ja. Woningbouw tinko atene na su mes. Quanto bia bota hanya een kaas aan de kaba e kasta yen di asbest. Quanto bia? Tambe. Anto dessa aqui não te sei, não te caso de asbest, pero botar em abo que sei também. Anto eu rebrita, echt waar, tudo é costa como passa aqui dentro, woning bouta laba ng mang, no? Nanta laba ng mang rotundamente, paso nanta bisami duidelijk, kuna nota para responsabel pa mi gezondheid, pasombra, nanta woningbouw, ze verhuren huizen, ze zijn geen artsen. No, bota huurkaas, pero momento po huurkaas, com gente po biba saudável dengue. Então, essa aqui nota bocaço. Awo atrobe bota hanha com overheid nota assinada, no, com crematorium que tá bezig tá contaminar e aire e fonan. Então, você predicar bisa que tá tanto miljoens de euro te worden geïnvesteerd na duurzaamheid, na qua duurzaamheid. Camina nang tabiba? Anto de rest mastika? Ja. Ese é mi que sa awo. Una boderechi como bewoners, cidadano nang aqui na Holanda. Rita, lagami bij busca um coisa para me mostrar, mas eu uma corda. Então, nós temos sistema aqui, coisa em barrio, na Atlanta, grupo. En het grupo, dat gaat over de duurzaamheid en allemaal dingen in de buurt, hè. En toen, moet je mooi abirabisa, dit is toch geen duurzaamheid? So, ik koos kunosa para mira, a passa aqui fora, no, dat ting huma, imas huma loga, e crematorium a vlieg in brand. Huma tabata plama, huma imas huma Rita. Het was verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Kosabini. Brandweerbing. Police-bing. En na waarschuwing. Basta kiko nanda batasi ko ng oven. Nanda po een tie-wrap na jepa wante oven. En dan boki bisami di kong gemeente, instantie, kuyama, omgeving dienst, hagelande, bisami ko to kosta eding, pasota ama komisay kaso. Bossa, Jacqueline, ma pensei, pero minti maki papier. Jacqueline, dobi radical, ma mire hoy. Como apresentador, mi no mag di papier. Ja, Gisha, pero duurzaamheid, dat bullshit, pasombra,
nota tour país te draai ku duurzaam. Rita, boke wak? Wat Basta nge wak, eh? Kiko. Mirei, dat duurzaamheid nog steeds ja me koseki. Mirei, contaminar bota bezig te contaminar e aire. Ano mi acorda, mi teneri be Facebook. Ando Juve me tem seguro que bota passa bo dede na bo glass pa fo eta preto de root. Masha hopi sas. Ti mane sas mane tera, pero de huki nan tamen, bisa osta rubber cosa ita. Ja. Vabbè, buon to. Tá incrível e coisa aqui. Quanto bewijs mas rende não tem mister. Nair, tá louco. Depois de tu recosta aqui, Rita, mais carta de omgeving in Zagland en die commentaren dossier, pas op toerkosten valt binnen de normen en ze voldoen aan alle eisen. Men omgeving in Zagland, dan kan je bij gemeente, want dan wordt het subsidiaat door de gemeente. Ok, não tá bicho que tá paga, não paga. Ma entrega che favore aqui sobre Amidi e homem que não porta nota sério. Pas op die masho bi ena binkinanang na mikas, cada simang mi tapata yama, nanda bi warnem kos, ando anda parai fo, mi bisa namos anda simpiolo, nanda bisa mi si. Orang ya kita bisa pero andi warneme de mikas. Pas mi digo nang, como anda si warneme de mikas, anto kumi ventilasi sistem ta chupa eolo bai kone. Ora kami passa de mi pulmão, ela drenta bai. Ora vos andrenta kiriba na sui 10 minutos e no tem mais. Eu vi, bota mira nair, tá skibi. Quem avisava E coi? seguro que também se a mesa, a minota papia machá, pessoa missão um paricos mas, pero minota papia. Eu Não que não. Mostra-nos o filter que você põe para o filter, o casa zuiver, o aire de casa. Essa coisa que era bom. Jacqueline, misa com turcos tem duas bandas. E moneda tem duas bandas. Pero manhã na weiger, ni papapia comi. Ni papapia comi. Mi non ni puntranang panambini programa. Mi quer atender nang ponto de vista nang verhaal. Na weiger. E mi non dura ni 5 minutos com nang na telefone. Let me walk, see. Assim Eu quero pegar. Laila, ne casa aqui, Juvin tinha wine. Mi ting e filter aqui, como acabei de comprar novo. Para mim, é bio para você mira. Isso aqui de novo. Isso aqui de bio. Deixa eu mira com stinky e filter bio, tá? Ok, não é para ver você mira. Denkas, Shonan. Denkas. Isso aqui de filter novo. Acabei que é pouco de. Isso aqui de bio. Vou comprar tu e coquita. Dus.
A mim tem que cuidar minha saúde, mas eu hope mes. Sempre mais sport, sempre mais tudo coisa que é possível para minha saúde que da up and top. Então aqui na Holanda, único coisa que Miami conhece é o diamante de saúde ainda. Ongeacht que também cuida se ou não, pero sempre me põe para mim delante sim, me cuida mais que possível. Minha mama mesmo coisa. Minha mama também que cuida mais eu hope mes. Pero esse sistema tem mais costa jogando um rol. Onde steden zo? não. Onde steden zo? Tem mané nossa bisa e hoge pieten. Klopt. Juist. En dit is een beetje bosano. Que tem mais gente involucrada em coisa aqui. Pedi 10 para sponsor. Meeting é coisa que eu comprei para mim outro caso. Eu comprei, então me tinha mais grande den COVID período. Me comi investir em uma machine hobby grande, me tinha poner na minha porticas. Passou da feira e porticas estava chupa tu cos para ding. Dus me dava lá que fango tudo cos que drenta e denang. E nang ding e gang. Então o filtro aqui tá basta caro, porque é nossa ting, então machine basta grande. E dava lá que me dormi douche também, passou do que tá bloque tudo sonido. Wat tiene sonido, maar een fan, maar een geruis ding achtergrond. Dus dat lag op de douche. Dus maar comprei zo'n mas chiquita aqui, então ja, eta funciona para mi câmera, so eta sempre acende, sempre. E mi não tá paguei para nada. Eta queda acender, o filter acaba, e filter anda basta caro, €30 per filter. Dus mi tá compra e marca mês de coisa que você tá Winex with plasma wave. Que me eta saca todos toxins nang fe aire, eta mata 99.9 ou 0.8 bacteria, eta quita tur micro coisas que tem aire, eta banang, que me mira a nível ora na teste com a poluição de aire da babira quase zero. Anto bosago boti um aire hopi limpi den boca. Hene nan ku asma, baby, ta bom pa nan tie koki den an kas. Anto, ja, stop je muito ku. Involucrar, sim, ou não, vai buscar lugar para você lu. Aí, bosa no, mas se hopi koskaba. Mas se hopi koskaba, anto agora aqui, bosa aqui que tá passa, mensen, me por spreek van zeg maar força. Força que de aanhouder wint. Anto, kiko ku e porta, e firma nanda, me gusta bisa aqui, e coleção de firma nang, e buscamento de saúde. Tudo costa em, mita base com mi saúde sowieso. Mas o que você quer? Comida cinta, guarda, cor passami? No. Minta cinta, guarda, cor passami. Hobby coisa passa acaba, anto sempre ma queda bezig. Sempre ma queda bezig. Dus os tingo sigi buta, pia di landi, amen tota si dimi. Si otro ina ne panta ki no que asi, anto ami no po ayuda nampa so amita riba mi mes, mi tingo apa mi tambe. Aqui na Nika tá contra com chama é machine de filter. E machine de filter aqui chama Winex. É um comiting da Winex Zero Compact. Eta Winex Compact. Plasma wave. Ora você acender, pone e plasma, você acender, você pagar tiende, tá virando, bisanta gevoelig bij plasma, pero a mim não tá gevoelig bij, of tenminste, en daar zie maar chapa zo, tientje machine que tá buta ozone ding aire, en de ozone não tá bomba voor gezondheid. Dus em vez de ajudar, você tá pompar. Dus a mim tinha uma machine de ozone que tá ajuda mi sapato nang kita holo. Dus sempre me gusta pôr mi sapato na hora moa para fora, me tá pôr na seca, não tem ozone tá tira den jeito, mesmo que não tá limpio hospital com ele. Pero a tecnologia aqui chama plasma wave. Dus het haast je mesmo coisa quando limpia ruimte dan die hospital com UV, pero het is sem e distribuição de coisa de aire, ozone. So ozone tá irrita certo ene nang. Dus botingo ja, Winex Zero Compact. Ting hopi outro, tina action também, pero minota durf je comprar coisa em pessoa, ora bonota filter panang. Anto, ja, we bestellen filter na AliExpress. A mim não sabe como betrouwbare coisa nem tá, pero in ieder geval, me sabe de Winex, tá bom marca. Tem mais grande também. Essa aqui tá 100 e pico, 130, mas comprei para agora que ela vira 80 ou 90. Você pode ver bol.com, Amazon, treconem. Cool Blue tem preto também. E preto tá tique mais menos forte que branco. Aqui tá jammer, porque me gusta é color preto, pero essa aqui tá mais forte que preto. Ok.
Tende Juvi, Akinana, Jacqueline Tavisa, per Juvi, sia crematoria da male, Bobosolu, Anto Bonopoa, Sinta Varda, Wak si Botagana e caso toch, pa emotivo e mita pensa, Kiko Bodulta. Wak, mita kere e contesta riba lo que Jacqueline ta puntra e pa mi me seriamente bisabo si bota demi situação, si bota pora verhuis, loma verhuis. Si abo por ajudar-me com cas, donami um cas. Pa sombra, cas não tá fácil. Agora aqui, para motivo de woning, woning note, que o mais é cas aqui nanang. Mi mesa sale voor note situatie com ninguém quer ajudar-me. Ao botar aqui, então não me bem a cas. Que depois de 3 anos me pode chegar num cas. Depois de 3 anos, 2 anos me pode chegar num cas. Então, me também saca e casa, sabe? Ja. Busca um cas para me Jacqueline Mar. Ja, awo Mikemendi Shonang. Juvi a cumpli of também cumpli. Uai ding e kaas caminda e tai. Nossa, com verhuizing, dat er is hopi gasto kune. Hopi. Mesleu comissar Juvi ainda bonot in vloer. Minuti Rita, ata outra coisa aí. Mas chega, ata bom. Tem de coisa aqui, mensen. Meeting, maar amitung gai no, mita tra vooruit. Mita pensa vooruit. Mi kas bieu ya agora bom, mas bisa bosan tour, ora ma kumisa papia, kuma kumisa tira tu coisa for, pa ora mi verhuis ta bai mi ta bai. Incluso masaka mi vloera for, tour mi laminat nang kumita timi laminat blanco nang masaka na for, tira nang tiki for. Temi vrij kumisa bisa mi bom. Tak riba kibo te biban to, mita timi plan kaba. Maar bij zeker manier kom ik conhecer, dat een stofferingsbedrijf aqui de Den Haag, maar compra restanten. Maar compra restanten, maar laga na bimpone hen termicas. Na apone, maar laga e vloer die den cochina so para. Después Miami te kite pas na bindreche cochina toch, maar cambia, maar laga e vloer maar net tama pone tapijt die IKEA abou. Gewoon para tapijt. Dus kiko maasi, maar compra linoleum com hen bindreche back. Pa €50. Maar compra tapijt para hentere kas. Pa €175 voor cocina. Dus malaga nang stoffer hentere kas. E tapijt me di e coisa que ora me te sali minhas fede casa aqui. Anto comi no aspar mi seng ainda para mi por pone vloer. Mi ta rol nang op, mi ta binge outro kas. Anto pone nang tijdelijke bouw. Dus eure maar wij pidi gemeente. Mi digo gemeente tende. Mi ti problema. Mi tem asma, mi tem certa situação como não pode entrar, mi que dança. Mi dança tá a base de me ter algum stoffering. Pero okay. Tapijt não tá bom para asma. Tapijt não tá bom para asma, pero tende mensen, mi não tem asma com alergia. Mi asma não tá asma com alergia. Pero door die situação aqui, mas começa a virar mais gevoelig. Dus ook kita bing outro problema. Porque se antes me tapor, com turcos de mi casa, com stop, ja, mi cama, mi tapete, turcos com mi tina mi casa, mi tapor com ne para o aqui, hasta tior mi te reparar com a chota de mi buurt hopi, mi te começa assim, tem que lichtelijke iets. Dus, maar bisa gemeente, niet die kon entender. E temporada com uma papi com nami, digo não, ok, me mestre me que assim para coisas de mi casa, esse não me tem noodzakelijke dingen, não die não pode ajudar com noodzakelijke dingen, na be melde me aan een instância não pode ajudar me. Nang abini, me diga moe awel, bonsan não pode ajudar me não te compreender die com, dus me te voldoen aan heel veel dingen dat jullie mij vragen, dus me te bij entregar quejo na gemeente, me te bij wat king pode ajudar, maar ja, maar juridische raadslid. Maar papi, que persoon die kom je ongelooflijk. We gaan proberen toch te kijken waar het probleem zit. En we gaan erover bespreken. Ora maar bisa nang over die situatie, dan die kom je oké. Dus je wilt een klacht indienen, maar bisa senhora tame met daarbij zoek het uit waar ik een klacht kan indienen, waar het hier fout gaat. Ja. Siguiente si mama een telefoon, meneer. We geven wat geld vrij, u kunt die vloer gaan halen.
Maar we doen een stichting, gaan we inlichten, zodat die stichting voor jou die vloer kan plaatsen. Dus malaga nang atende kune. Malaga nang atende kune. Dus ora malaga nang atende kune. Ene na ya mami bisami nan ting hopi trabaho, pero no está laga abusado. Dus ma pidi nang. Me digo nang que dia vos anda biase koki, no está baya mabu. Rita, fe aya pasata ina me tá guardando. Dus ma queda com mi vloer, com mi ting die outro kasi de mi kaas, gelukkig. Kom je toen ga ik goed pensa vooruit. Pas om minta yende paloko. Ando min kepa yung hende assim, mas yende paloko mi ta tampoco riba media, pas om minta ti vida pro me com media. Ando mi vida ta continua. Ando mi ta bringabu tena final. Ja. Que men mi ta bom parada mi sapato. Mi porta llora, mi porta in tristeza, pero minta yende chambong. Ja. Jovi, mi te corda in privaat onze papja, en toen maar bisamo die kon, nota benaderd Kees van der Spek. Ja, Kees van der Spek. Ja, mi mysterische contacto na ore. Nou, bopo mailen bij Ribe LTL4. En toen je Kees van der Spek, zo is hij maar check. En toen bopo mailen, laganang, bij vigila e crematoria si ta outra cosa e tinta crema cuta unicamente spec di bestia né. Wel, Rita, lo metiu pape cuba den privé. Metiu pape cuba den privé. Maar como né, Chel também me mira aqui, Chel também que do no man. Então esse não cinco raci chonan. Esse é motivo de programa aqui de wak maneira Juvi te maken mee. Het hobby erg. Het hobby erg. Nós também te maken mee kostnang kunomag die woningbouw. Is mas met bezig com jurista com tem vários casos que tem contra woningbouw. Hopi que tem. Huur, bom, porque assim paga. Passou me zorn aan de donderbo op. Juist, mi sa di caso kura sakene pa fo, anto pone paga tour e costa bene de gasto hobby grande. Bacomande que men ami nota de bobo minta bisa que neta bobo, pero foi de frustração anto sen pa ajuda su mes padrinta de outro caso, ela queda que sen. Pero ami nota vai essa coisa. So mi sa mi lei nang muito bom e mi direito nang muito bom que mi plichten nang. Si mi kira sim paga nang op mijn eigen beentje, mi ta beest gando eigen rechter. Anto dat kan niet. Dus eu mi tinko suportar e pida aqui. Pitingu bij de zure appel manenda bisa anto poni mi emoties nang umbanda verdad. Paso mita llora, mita mi cosa. Nunca mi vida mayora c'è tanta aqui, pero è cosa che sta cansando mi. Anto mita buscando una soluzione, anto cora bon. Lloramento nada nada malo. Mita bisa expressar mi emoties nang. Paso mita hobby mal, mita un mal contento come mita arrabbiata ambe. Pero también yo mi llora, come busco otro camino. Sim, pessoal, de uma maneira de se acabou frustração. Ja. Juist. Maar como é que men, Jovi, boqueira bisa, não se ende na algo, pessoal, nós tem 2 horas e meia e bula. Bom, mi que bisa tu rende, para tu recostam como passa de aqui, mas assim, a roupa. E mi saco tem roupa de nós, tá passa de recostam aqui, riba Holanda, nós não sabemos onde nós vai. Mas essa roupa cos. Pero cos me bobisa bosang, a mim não pode ajudar diretamente com solucionar o problema, pero tem uma maneira de calan, então je dat geef op bij de eerste telefoontje al. No geef op. Busca bo derecho nang. Saki bo derecho nang ta. Leer processo. Eta momento de movida que se banhar de coisa difícil lá aqui, botinho vai buscar passar que como environment consistir de. Que co verdade nos saluta cai bom de. Eta mi responsabilidade verdade. Passou al final ta lo que nos apresenta agora aqui anto puntra vos a mes. Ta quem sua responsabilidade me saluta. Eta verdade dimiso?
No. Of ita hang aan na turhende kuta kai bouw dingen met zo'n boto aki. Anto mas ainda kunanta papia de duurzaamheid. Juist. Pas op, bota de duurzaamheid. Bota pone cultuurclub. No po huma pa ding. Bota pone ku heen ting rookvrije plekken. Boting sancties pa heen kuta hu. Auto nanti bij koren elektrisch. Auto nanti ku kore elektrisch. Anto kibotasi kung woonwijk kuta verduurzaam. Pas op, ding no sting stadsverwarming. No sting stadsverwarming te je voor de duurzaamheid tampoco. Pas op. Hoe zit usa warmte restaurante di tour outro lugar nós tem ainda te usa corrente ainda te usa ainda nós tem paga mais sempre coisa aqui dentro nós tem stadsverwarming en daarbij heb je nog een crematorium daarbuiten dan toerting zonnepanelen riba aan dak cultuur worden blaze kere ku e pijpen aan bieu ja pijpen aan bieu ku dat worden usa pas tu coisa worden verduurzaam aqui banda. Pero niettemin, pas ainda tiene ta kima houten. Ora ta winter, que men bisami ku overheid mes por duna, subsidie ba opone. Houten kachel, ante koit de verspreiding aire plama tanto toxinas, door die verbrandpalu, ante wat zijn we mee bezig? Ja. Zoveel afstoot aan de gemeente, dat doe zo hard aan mee aan. Pas zo gemeente met ze gaan zeng. Gemeente met ze halen splakken aan ding. En toen aan de bezig doen, aan de bezig gemeente, de bezig waak massa investeerders naar dingen barrio aki, kun aan de waak mensen gezondheid. Pas zo ook ik heb een rapport, riba kaya e fondo, ik heb een aan tour hebben, riba aan wowo. Pas zo gemeente dat doen aan de vergunning patra, jeng edificio. Pas ik kost ik die bira high rises, hopi flat nang halto, nos meeste biba den flat nang halto. Anto e força ali o rapport kunanta na altura ku e drukke omgeving ta hopi toxico eta pinta korari ba mapa anto toch nanta ke da verbouw pa heen bibiba anto nan ting rapport ka about bisan duidelijk ku op den dure toerene te bibira malu anto toch nanta zetten door met vergunning geven. Habribo san wo, esse somi que pa yende habribo san wo, basic da criticar, papia koi ken sin sa, sin pia sin cabeça. Começar educar bos nang mês passar, onde bos anda parar de vida aqui ento costa que bos anda assim. Ora bos anda de situação mané Miami de acaba, começar busca bos anda direito para vai dilante. No queda cinta, una sera porta para mi caba, ando la cami biba numa comigo, porta será comigo, no, em mal mi da de acaba. Agora que me te bringabo para sombra, é lo que bota haciendo ta robes. Se me não haya mi derecho, me ta busque de uma outra maneira. Paso tem caminho para que da busca derecho. Tem caminho com verdade, me tenho que mover, pero me não ta move se batalha. E se me posso explicar você, então danke para você, escuta nós. Juvi, me queria chamar, mas danke mesmo. Sowieso, nós queremos em contato. Sim. Maneira me avisavo, manabo paar ideia, manabo uma ideia aqui na com Kees van der Spek, pero também manabo outro onder vier ogen, caminho para cana, was een hobby bia orbota dingen kos, bonota mira turcos. Anto Chel também exposto para do man, anto shonang un tabai pa critica aweta Juvi pero mayang e posso suceder kubo tambe. Porque que men ta un plan van aanpak kiko tinku hasi unda pabai. Juvi te bezig te kana en no conformazo mes e la bati na differente porta e la haya hasta contesta nota contesta positivo pero ainda e no a give up. Sua carreira de Bina não acaba. Não acaba. Coisa que manebo dirita é por costami mi saúde, é por perjudicar-me. Sim, sim. A toda maneira, tem certo comentário, mi saúde, da quem sua responsabilidade, seguro, é de Juvi, é de good guy, good life. Pero tem certo coisas que eu rebota para machteloos. Mhm. Maar kom wanneer men om te depender de
boso, pero dat depende que a gemeente tem que brinda gezonde omgeving. Então, esse não tá é caso. Não tá é caso. Eu vi bimbi ba camina tá groen. Yes, maar nu po ay, when na bisung kos malubida bisa so mita inscribir na diferente woningbouw mit as inscribir na Amsterdam. Anto hopi kos kumita reactionary ta riba groen. Anto door ko e barrio kita barrio novo, mi di okay, er is hoop daarvoor, pero hopi di nos de ba ding e kas na ki no a sa. Kiko tá passando realidade, porque o woningbouw tampouco não conta nós. Na a pinte plaatje na masha bonita mes. Ando na di, wow, ik weet bira stad bonita, te bira tabay ting groen, tabay ting dakterras groen, tabay ting nieuwe locaties ko hin en aan tabing komeki bouw, tabay ting tentjes, tabay ting ambiente, cosa tabay bira modern. Que hora so, e cosa bira mas pio que industrie terrein ko dating prome, pa sombra na ahin ka yeng bedrijf bouw, dus ta 5 nacht, 3:30, 3 uur bij Ecuador, ting vrachtwagen te bini. En dan betekent de brandkara brash, even. Met die masha hoopje filmpjes de koki. Nothing mag, maar do gadi verstoor. PostNL de bin 13 kos. E poco di mas alifo scooter di dalmi, deswe auto dalmi di verdade e fonang. E pide zo in bisa, met yung dere te dia jawe gekneusd. Or maya gemeente die ma police. Bisa police, pas zo handhaven, nos een bas nada que cosa en aan de parkeer iba berm, not mag, pero llama police dan di kumi. Ta caso ba police. Ja. Anyway, mensen. Eu vi milhão de danki, então, ontem que terminado outro dia se chama hopi sabedoria, hopi energia, então com gezonde verstand en saúde, para você lhe brinca poderetti de sentido com a lo largo, bohanha outro caso, caminha, boa saúde, por mejorar. Juist, mas mita mas stabil também, juist. Anto esse mitiu bij, esse mita trari baje. Mita kwe richting palamang, natuur, miting hopi coping mechanisme, kulo que mita passando din jesi no minolo how e cosa que fala Rita. No, te quere universo lo que da inspirabo, cammina para cana maneira agora que turisten ku bota guardando riba abogado começa a trek na Kees van der Spek, anto wake ore novo ting sibopoia. Sí, lagami waxi porta bueno sta pape den privé, anos aqui nos pasi junto, ya bo sampo trek paso dia maya situação, dia maya oportunidade anto na pau, ta kijker dimi a zorg pa ecos chega de lewe. Desta maneira que ora persona mes no entregar e quejo, ecos anda waru resolver mais lie. Dus portar conjunto nos turpo assim algo, mi no sa. Correcto, mi que mendi wak, agora que Juve tá hanhele de situação assim aqui, quando de nós tá hanha nós com casa, com taturna schemel, banho, cozinha, etc, com ademtekort, bom sata di kon, kabate esquemalei. Ja, anto ti mas bisinha di midea live aqui, anto nada base tá papiando. Ma miro par drenta sali, pero ti cabi bis cosa que tambe. Ti mas bisinha di miki ding. Ok, como é que men ti hopi costa passando, anto unta eu vi só ting hopi di nang, anto caminda nang ta entregar quejo na woningbouw, pero nada no ta guardo assim. Woningbouw ta susengi que jena sulaci, anto de rest masteca. Juist. Gas pendakas. Sigur. Si dank por dank. Shonang, mi quero aproveitar, anunciamos nang com Tchel Magdalena, Tchel Magdalena, dia 25 de setembro, Tchel tá seu debut, boude e plataforma de Pica Pica, pero Pica Pica in het Nederlands. Tchel,
officieel, mita bisabo welkom, body e plataforma di Pika Pika. Bom, dus Shonan Yabo Sansa, Chel também também bira party di Pika Pika, anto Pika Pika in het Nederlands. Queda pendiente. Yuvi. Hopi éxito, Chel, pa bien. Margarita, hoy más éxito. Botambe, bom stage, força, sabedoria, anto nosta que da bate cabeça. Seguro, seguro. Queda pendiente. Me lo bisa, a me da give up. Anto Ok. me se tu rende. Esse aí tá Never bom. give up. Esse aí tá bom. Yuvi, passou bom semana, então nossa queda em contato. Dank Rita, ma botambe. Bon si mamba tu rende. Sim. Jonathan, essa aqui estava lange Pika Pika, 3 horas praticamente. Então, e coisa que me não quero cabelo na 2 horas por sombra, e estava hopi, ingrijpend. Então, a trove, me quero chamar vos na tour, danke, que tate, ave noite, que acompanhar Yuvi, tour, que leef mee, que Yuvi, denso verdriet, denso problema, hasta isso não, que a crítica, esse não tá metin, da parte de vida, pero nós tem que seguir. Danke na bolsa na tour, Dushinang, mis amores nang, mita deseja boso bom semana, então me que aproveitar de bisa bos nang, com outro semana já domingo, nós também tem Dr. René Martina, então René Martina também papia de maleza nang, que tem bom de nós rende nang coloscur, que nós rende nang coloscur, sota haya e maleza nang comportar. De com a wo. Well, sintonizarnos, nos hora acostumbrar, outro semana, metade 8, então que dá-me nada, outro divisa vos nang, bom semana, com hobby energia, com hobby sabedoria, e para cada coisa que vou assim com amor. De outro semana, com Deus poder.